Okay, welcome back guys ha ka live stream ka jonga sa shisin pat manta ka sngi nga prinso bahay pi iway na kali nga jonga ha kani ka por ka manta te to minen ka sngi ngi layo I yaki team mats ke players ke bala la kai bha mo apshna bha ni camera khndian oh no this side okay tol kana respond to okay ta te yo I ke te hidin oh okay ni okay ta menen ka sngi ngi layo I yaki yaki games number group A baki lele kai bha te manta kasngir kumju kiwan segi group B na kalian jong kani ka tournament ka bamanta kasngi na manta ka qualification round na kabala shai kasngi kabadai ka Independence Day la shai kasngi mo por quite happy Independence Day in advance na kalian jong ai pi baro kabapet ya kani ka stream ka jong okay te nalo kata sai si sen pat ai ngui ble nung bunon thawnam tang ni ka kam ka bangang le ba malakas ngi na banta jong pi ki nong pet baro khot dengan its kam ma malakas ngi kum ju pin la banyo I ki teams ke ba itanan bat ke ba ibang na kalinga jong pi ba boros kata play I denam te man ta tayo kum ju ni la kai te to ngin ya be shakman te sai si sen nga ko banai khuble ni kon chap ya ka team Jubilant Divine Esports ke badi ka organization ka jonga ka bangai don kalang barki na ka banta bala pun krep pun krum ngi ki bar khot Markum juru I DJ Wanshan iba dan matala bat di Meban jadi Meban iba yarap yang dia juga por iba mining bat ba Bimon kibala trish tom na kabanta pun kre ya ka scream ka jong ni ngar ngal share dan matan de ka jipun kre dia ka jong ki ngal shpen iba je pi po live bet na ka daw shim bat page na lino pi share like and subscribe so bha ban chat pada na ka jong pi so ban share ya ka ni ka chat ka ya kani ka stream ko jonga te nang ni shakmat ru fins nang issues de ki way but kum juru ng kwaman perti pi ang ni saka way pada banakal ng jonga la sha ka singingan pan iya pi ya ka stream level na kabanta ki live stream jong ka tournament ka bala sha ka singi ka balong in top level class kamne mga syukran mo chat kamne ka mga syukran te la sha ka singingan pan kre ha ya ka live stream ka ba itanat ba bat kadai ka jing pan I demo ru kumju bat kan kan jing bakal ale si kumni am ta no de ka demo ma ko kuit ni ba jing ka kya bat ni ngau sha pa te ngin le demo la sha ka sngi te pizza pet kalong kumnu ka demo ka jongi ka ba panil ka la sha ka sngi but in sale hang ni hapo ka channel ka jonga te so ba share like and subscribe rada pikwa banyo I but ya ka demo pa dengan itu EP la le live stream nang ni shakmat padel la kikwa ya ka level ka ba pikwa banyo I ya ka kom le live stream ka ba itana ba na ka liang ka jongi te pila ban ong yang I tang ngi shim na kador kam de bingim shim na kador ngi hap ken na kador te kador kam ni ka bahe ka berit pada long lingin pet swala sha kasni ka long ka ba kumnu ken nena ma sha kasni ken te sa shi sin pi live stream Dun ba untan dun na slot dan shi dashan te girang don ski wi yo awan ong ba me ban manta ba dang don ma jaka ban ngile kan nas ngi ngam am ta singi adab du por khot na mal abun par kitim na mangile advance room dan ngile pat kitim du kam internet shoot stream ka stream du kum ju kata de gawin te kam ne to sashi sin in thai pat de bang karan man okay welcome you all guys to all the players who are not the Khasi community. Most of them they are not not understanding Khasi language, our local language. So I welcome you guys on my stream. And today it will be a Group A tournament, Group A qualifying tournament for the Independence Day tournament for tomorrow. For the grand final will be live stream here in my channel. And one more thing, in the live stream tomorrow we'll be doing a top level live stream. That means we're gonna show an overlay points, a domination, any finish, and my caster, how the caster can be sitting position in the studio. Also I'll be showing tomorrow, and you'll be seeing a new thing that's gonna happen here in my stream. And that also, it's just a demo. We are not going to say it's gonna be we're gonna say we're gonna be perfect, but it's gonna be there's gonna be a problem also maybe in between of the stream, but it's just a demo, I think, and you don't mind at all for that, and we'll try our best to make it
possible just for the Meghalaya community, esports community, and for the Northeast community also at the same time. And for this demo also, it doesn't mean that we're just showing the demo, but we are trying to provide a service to any Scream organization who organize any Scream. They can ask us to do this overlay demo and all this pointable in a top level ways, such as you have seen in BGIS, BMPS, in EWC also. And then same thing we're gonna do, the pointables, the overlay, the advertisement, all the things that you need to advertise also on the screen, on the stream also. We're gonna do it from our side, the Jubilant Divine Esport. This is our company, our organization. We provide that service, and if anyone want to do the service from our end, we'll provide you guys, but at the rate. We keeping by the price rate, but it's not that very expensive. It's I mean, you can you can get it in a lower price also. You can manage from your side also if you want it to. So okay, right now sa isisin pa de pi barokot nga pinasubha niya ka stream mo jonga ti subha si ban share lam na kanya nga jong pi barokot iwi klam ya share na du mene nga skoba pi jar jar bha nalor pa kani ka stream du kala sedang pinangyal jar jar na kaliang nga jong pi ti menta ka sngi padengan pan iya pi ya kiniki team ki banyal ekay manakasngi nagaliang ka jonga hapo ka stream ka jonga ka pamtasngi ka badi ka group A menen ka sngi ngiladap ya ka ngiladap ya ka tournament ka badi jonga group B ka group B, I mean manta ka group B menen ka group A dengan pen I ki team ki bamanen ka sngi ki bala dap no ki bala job no ki bala ra an pen I biang mata sa shi sin ya pi ki nong pet knang ba pin hon magini top 9 ken let ka grand final la shi sngi te blip tang la siu kam net cancel. Okay, wait, huh? Kade hai into okay kani. Te menen ka sngi ki ba job ya ka tu ka stream menen ka sngi ka group A kini gini bat pila bani I mentahang ni ngan pani pi. Yes. Kini gini ki team ki ba pi menen ka sngi ki la yale kai bha. I think kadan ka jingjingai jong ka teikas. Okay. Top naman pala jingai siya pulat ni. Okay, gitu. Kini ki point menen kasngi ki top 9 kana du Infinity, Maram, Mets, Langru, Speed Top G, sedang bed bat Z chahe bat kulis esports kini menen kasngi larung ha ka top 9. Di ka top 9 ka pamut kan ka final la shay kasngi bengin le advance rooms. Menta kasngi bengin le advance room, la shay kasngi bengin le advance rooms. Ala shay kasngi say pen bet lang kanya muan kanya le nadu kan baje namat bangi kwa ibon pen le dun riu match. Long hindray pen le long ka bala shay kasngi pen le no tang so match kala biang na kaliang jongi. Nakalinga jonga karpade pi iwe pi share lam yan nga live stream kan jonga please ani pi share at least lu deban like gitu ya ka video tekan ki tim ki manila kai manta kasngi pan pen i pi kini di tim ki manila kai manta kasngi naga group i pada kini ki tim mo pen i khama jane pi knet pen i jane pi knet tu mo biangam tu okay Ito. Ini kini team ke banila kay man tagasngi but na ka team group B kini team Mark badan lang Mark Freds, Mark Night Fury u Kiboy. Mo. Tinalo lang ta pi Julian Udan Igo, na team Igo kadan Igo jung Nox Top Gaming Grips but ngamtip kuno manuhang tu ngamtip kerteng. Nakatim Kangs kidan gi Tyree skill and then DX but Usam na po ka KPE kamut ka Kasi Pirates Esport udan Kansai Ice Bante Bingo but Wilcox nakatim 7 nyawat yang nyawat lah bandai de udan usai Yas yang sini kateng Yas Maverick dan Umat Maverick menhaking sini lah ada pergi kateng mat kini sia ini sim sanut ke players hagawi katim sing sia kini ki register sanut ada kim register lah ana hagawi ka ki ya rumah sin apa ka lobby pre nak linga jong kim room udan Maverick Iconic dan Frankie 007 baru OP Boy dan ka tim Shisur dan Rani Khasai Kier 5 baru Kevin but APG ano na tim
unofficial pada kidan sound key players kidan Lancelot and then Apes God 69 but Art for Draxi and then but Summon Rukumju but Nova udan Last Brown Na and then Export and then Bob but Ox. Kaya tim Joy man singi jisha gila de man kami ni tamag larong nam singi hang ni namar bangim ko am pandu iki namar larong ti perung nam singi hang ni tim Joy kumju udan ujo uzeraf Monkey but Frost they are one of the best na kan the way naging team ki banga yu iman kapor bi like stream mo jonga banang ta oh la shay kasni kadega final sorry la shay kasni kadega final mo an penhe ya ka sound kan dia hello check my testing tech hello yo singam kadang ritsa ala persang mon penhe ba hello Meban hello Iman bakla na ini na ya mo kani ka mic jonga ka tri kam te pen Ketiga mic. Kini dia mic ni di jong resto. desktop ngaku man plus no hang ni pan pe kani ka diga sin ka ni kini tengah kala pe ngambil snow Ni mic. oh ta company he kani pe karit pada keren am karit hello check 1 2 3 check ada kata penhe pen dia boleh pe kini la ong ba ngambil snow hap pen sa shisin ka sound snow re ngambil snow te Ya, internet properties. Untuk. Bagaimana? dan 0 dB alam ngambil snow na kaliang jagi yo pen check pi phone pi ngambil snow Yang ada di lagi-nya beda mungkin bahasa tapi kerengan lasnya ada terus itu hello check 1 2 3 check dia mempunyai ini pas tahu kali mempunyai pasal kan menit ka he ba te jisha ini komplit yang ke emang live full live ya oke oh ya mesti ada item stay lah di mana ni yang satu pun busuk week ini hello check 1 2 3 check hello to pen dia tak malah hype lah dia tu ngasrai lah biang bodoh gin lah biang okay thank you very much Meban dia tu ngasrai kelas ni try ke sound mentah dia tu sa shisen pat ngan pren so bahai pi sa shisen pat na kalian juga swing mo jonga sorry na marba sound kamlong tu mentah shipang dia nang tu pen ngan ya tu ya pi kan dia balashai kasngi oh kani ka wedi ka gain kala he sebab la sau sebab palan te la shai ka sngi kan don ka tournament ka bahe bar ka dia final la shai ka sngi kami ban kani pa kala hai ba ni pen hello ano ko ni pinit kan boleh itu hendak tak hello check 1 2 3 check okay okay thank you Meban te ta na try play ko sound ngali jing pigi nong pait te yatu enga kala biang na am ka sound ada kala biang ka sound ko mumut kan biang ba ka por la dei hiban ya penila kaino na makala tam o sa tang shipang mo in penila kaino is tang shipang te to sa shisen pan na preso ba pi iway na kali nga jonga na yagi nong pait baro khon te so ba gitu ki ba pait kan yatu enga pi osno ne am ya kanika stream ka jonga bakan clear na am na pait pi manta te batay na mga mo na po ka stream mo jong pi na po ka chat mo pin sobaban ai chat but sobaban like si ini ka channel ka jonga like ini ka stream mo jonga ginong page bor khoi soba se please ani dai khap nap tang ban yang like do de khap nap palat pi zet pi na ada page ki channel jong kiwai nga like page thar ban nga like pi pada yang anda pi page pi jar taman yang like do kita sa sisian pan ngan penai pi gini di tim ke bamenta kasngi mo ini di grup B kebayala kay menta kasngi ka tim Mark Igo kang KPE hanyaw wat
Chisor Unofficial, Nova, Jowai, YWF, EWK, Cobra, dan Chidos, VLR Esports, bahkan Nexus mendasingi dan hadu katsan teliki tim mendasingi hoy. Katsan teliki tim mendasingi kamelen kinang biang la perung tam no tengah tim Jowai ha kane ka group. Nakatadaw, himwat singoy nagalingan jonga, mga perung katu, sumuhawat singoy was sumong. Marhab hiban perung tim la don kamar perung namar baplik la rung dipina dominen ngasing tambah iklam yo elekai. Te mana kasingipan kan semua kemen day ban ngaku aban kuble kerpang pi iwe pa iwe kinong page na kaliang ngajonga ya pi ki ba page ya stream ngajonga nga kerpat hiru kumju bapin subha ban yaisha sipor arpor na kabanta bingin sedang ya kan ni tournament bat mentapat ngan penmana ya pisa ka we kabanta na kaliang ngajonga haga bede berkawe ki ka tournament kaban sapelong ha kini kisngi ki ban sawan na kaliang jong ka aman peningai ping lah kalian kasih Pirates kasih Pirates mah nah kalian jongka kasih Pirates kan penlong tu mah kasih Pirates kan penlong ya ka tournament ka balai po jaring ka prize pool balau lapi kwa ban rung pila ban kontak ini number nyo not san kendai not san way lai pra ne anu tu nomor ngam briagi kawan ngam i hang niru are yar men sih are yar lah dia kejatuh kita ada kena top dah di hang tu pat piu i kendai lain riu ar nyo riu i way kendai riu sao hang tu ke penelek kai gini mat price ka baning kong ada ka first place ka dispo jaring ka second third fourth untuk lagi i baro koi Malada pikwa pila ban join sha ka wen ki ka WhatsApp group ka jong ki pide ban ad ini kontak nomor belada dalam ni mo berkon itu ki ko kitu ki bakwa banile kai kin so ban ad kin so ban ad ya utu WhatsApp hang tu ken te to nakaliang jonga lapan bara ka tu pi trai lesi kala biang yangi bengin sedang sendon sa sipang dengan agar pat ya iba mining iba dei inong penyat ya kan ka tournament nga subha ban kat pat iba ide ban takum nuk nu in sedang no hi si sendon tenang kali nga jonga ru ngan try shwa khndiat ya ka sound khnang ba kan tham so tenat khndiat to dang ipe tu kum ju de na mo pro ka je pi kinong pen hello check 1 2 3 check hello check 1 2 3 check hello check 1 2 3 check hello pi osno ne amia ka jingkran ka jonga ko ki ba i buthiang ki jonga Kuri kasih batian jongi kuri hanya trap hanya sku ri boy ri lum kasih dap dak syai pano rampu kat barangnya mensim kat mang man pet apa Kuri jaga pengap kilau kentang du jalai upaya sisi kasnang katau kala ijabo ladu kilu kiwa Ganshna shwaya ka screen kendiat top Kuri ba e ba tiang
Jeda main kan kam slam laptop. Tengah saya kat tu, saya kalau abiang ni belum tu. I think that's enough. Tah, kam lele. Back no. Kini kita nak fight. Kena ya fight. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tito na kalian yung indong page baro ko kis ngap jar jar kaya pun ni page balik kum tagi ngap jar jar like share and subscribe like say like the video haba pi page bat ka like do takan mau si like akan juga po ada pi like do am share ki polo ki jong pi share se bi balik pi kham nam do ne balik pi benut do ne tang ban chu like do pi benut te pi long se pi isu pri akti jong pi tam spende tak tang ban like yo like ma dito na kalian ka jong nga along ready nga next camera kalian jong iba mining kum ju inlong ready ready set go ready set go ready set go ki ang mo tin jong iba shom dai ready set go chu at yang tai oh अरे यार क्या है ये अरे यार क्यों ini what kapor kalabyang ya pi baro kinong pet nga welcome ya pi ha ka stream ka jong nga sa shin kubla shibun at mga James JDX James is here. Don't fear. Oh, sorry. So sorry. Nakarang ngapam sing pam di ka om. Ani di ka om di lihat mau sih. Di ka om. You line me. Are wan pania sotun. Do I love you too. I dah ulai tar para kasih. Kadai kata tadi. Dai ko bohong iwat bania sotun. Wat bania sotun sobat. Teks ya ka Instagram ID jong pi ngan shout out hang ni. Tang ma pi masu tu ya kata. Nak kabat lagi tu ki banang ban comments ka bamut ban chat kemut ngan shout out bai hang ni hapo ka live stream ka jonga. Khnang ba kim ki tu no ya pi nang ni shakmat. Ki bring ki ba start ban comments tengah internet pi ngan masu ik pi. Ya zalak pi ma. Instagram ID jong pi dar tar lawan kan pen like semangai pi pat ki ban bon kan ma dia bot ya pi ru kum ju. Barang page PMWC hehe ngaru nga page pi nga susi panam ngai I ka tim jong India jong I kadon ka we ka tim ka ba be thong pha ka we pat ka chuthia ile ban bam zone pat ban le am tu te pi am tu po ka game internet ba ti ba page PMWC na kasngi pina page nuk sai ka ba kile ni tim tian ba iman kali jong ada su nuru ima pi mafus pi Tapi tim India jeng im dasing yang terakhir nasi kadang jai lah saya kasih yang kerman nomor every time nomor second day bet peni bor bet tim India and hope for the best bet tim India jeng ni tim OG orang gotang bat ka tim godlike kan sa peni bor lah saya kasih lah saya shibit shipal kan sa peni bor kau ini pi ma kita hanya jeng yang kai ti ong bet man long bet man kasih ti long si pi dena Ari tim ski bahe ru tim le pi bakai ba shia kai luma ni iba man kasih ba ha ka tu ka PMWC kajing hiar jeng yu giting ba pawru kamne ka bakai menangani ka lobby aga qualification round survival stage ki ap bor bana leng tim vitality berkhoi re bakut jar ja karteng kalawan man namar ba kia khor sama pat pi ma Kita kami sudah share like and subscribe ya ke channel ke jangan sa isin ka pat pi shit ni bahaya selamat am ngomong ka shit ba Mencuak nanti ML06 yang orang PC hilang page berkat bentar lagi ke ML15 ni nggak ada karya di situ ini. Damn. Anilit. Oi, pilai kerteng jong Instagram rumah wat benia sotun. Ka kerteng jong ni guai banang ban comments dengan ai ngan shout out hang ni wai kerteng Fred sotun. Fred sot. Nanti sotun lo.
Ih, kakte FRED space SOHT Z Artli kapan mari te wan kai keteng ru dan zin din lek kai tu bi lek kai ngai bagi players ke sini kinong pecat ke jangan tu yun pe stu jangan ni bagai dran Teta sa sisian pan nga priang su wai PW ki tim gedang rung mana kalian jonga nga pentip syapi ba mata singa live stream kali na mata ka group A group B kapan long ya grand finale la shay ka singa mata ka Independence Day ng penyale but ka prize kadi ka bahe kadi ka berit ka ba penle di berit tang ba ni kwa ban pen issue bon ni ka sub jong gini sam lagi jong ni hapo ka screen ka daw ngile live ya kani ka tournament nang ba kan kam itanam Henry hakini ki sneaky ban sawan pat ngani tu EP hakini ki sneaky ban sawan pat ngin sadan kita nemen ki ba kam he shushu ka weni ki ka tournament ka balada phone yang ru nang ini sini balada bagi oman pan I live stream lem tengok obviously nak kalian jong ali tengah pediang baik para kasih ban pen kentiulang ngap pediang baik bompat Q subscriber fit kada nanti bala Q subscriber mana live stream no belum fi dena akan mau kada haf shalak tu fi bala itu kita inshallah kita kau nilai video tu fi nak kalian tu fi no video ni tu lang ke yang ada video ni tu lang ke kam EP ban chu ong tan ba are yaar hana je bompat Q subscriber ka bombat kamu ya share up ini nanti teng ham Nampak tambah ada premier live premier share te kamut nga pen live stream sa si jing im de ba free te nga yap hingaru pang pirang dang bai chip tiar ka baram de pi kam de pi ka batat tiar kata tam ane live stream kam ni kam de pi ka batat pi de betep kita ka we ani ngali ngala lubun mah barang ini sini beladap le nam la jong pi kinong pe ni tu pi la tiet mai pi si ngin sa ni ai pi mo ngin tiet di thiên ai cả đor kan nu ngan se tu EP sape je channel ka jangan mar dengan sapus ye video benglai thiên ai kan sape EP tu bang kata ka PC tu pina kalian jangan telak kod be artan ba James, I'm ready for the interview from the team Top G. Okay, katakan kira belong komensim serang email babom salia mana interview ban ngahang ni live stream ka jangan. Thank you very much. Dengan sa ship ya pi but penjob kay pada. Pi si dalam job tim long pi nak lihat jangan nanti ngaku pi mai penjob Top G. Okay, Top G. Come on. Big fan ba James. Thank you very much ba Arshid Dondor L Linkoy 17 nak lihat jong pi. Mwah. You fan jong la jong ni te balem kwa hi ban ai mwah. Tang bala tapi kwa ban shout out te pha ya ki Instagram ID jong pi ngan shout out ya ka teng jong pi ni. But ki samla ki samhoy wala bilang samla kan bud ye pi kan mau ye pi ya kam te pi ngi bala tan men ngi la don kon don kemi te kun dapat dan na mele na tambala don di lok pade o war kan tam te mlong pi to tanam tajung pi bala sama te chup kan di mar bala don kam love guru so ya na mate ba bala love guru no te to kam ni le so tanat bakat bagi dan rung kitim mo menang shong ship ba ka kamru haba dang rung kitim kana shang shit kakam bodal rung kakam lang shit kitim ngumudong ngumunta teta kitim kla dang rung. What is the date of sorry le katno trik banai September ba hado menta ba glory BAO semua light ya kan ka stream ka jonga light bat bu jingeliru pida comments premier light la ai le sorry ay yang tarik hadu mentang yang 4 pentip nomor paling indang yang pen batch sa ni tu EPM kan dan gue collaboration ka ba he ba inon collaboration ka ba he ba benar ternyata kadang yang pen batch bat kia ka ta ka dates ka ina to sedang am ngin 4 pen benar ta it's a secret Pablo di XDAO it's a secret mo dan sa panmanay PKK baru khoy be mentang padde panmanay shnyu junga bali yang na padeng tu imat la bakalan trai ni selen ni stom ha ni selen am na adeng na dumne pese la shong selen let ke klik tang ba kam lele na kalinga jong ating biang bet but ka tournament ka banlong September ng sa panbana bet ba tournament kam day tang ka ka team ngong re gidan tang ka game kam day kindan bun ki game Bat ki game ki ban
penilai kai kila banai ka BGMI mobile and then e-football and then ka chess ngila banai penilai kai tharai tika wei pat ka GeoGuessr let's say ngan sai pet kan ko game sa penilai kai sa pen banai but the prize pool is more than lakhs hajong lakhs and ki team kelas dang hi hang ni khma ba ni kermen ba kito ke bakersha ni ki team jong la jong subha se man shout out ya ki team ki jong phi haba pi chat yang am haba pi ai nu comment subscribe se like du te like lang like top like tang top pendai de top kyo ne pendai top ta da bi na kwa pin pendai top na ka banta ka lights ke jong mo choken Tikat ba ki team nang ready na kalian jong ki team ki babun kendang ready Here we go! Last dang season done ka Group B Mantagasngi and all the best to all the teams who have like, share and subscribe na kabanta kini ki team kabanya kay Mantagasngi bat ka map kan sedang shwa na po Irangle. So welcome guys to my channel. Yaki ba page baro subha ban like, ban share and subscribe ng channel ka jonga sa sisin. Ha? Saya kasih IT load met bat men sim na kasih tem long pim na kasih ban IT load men sim lo. Mari halap shwa ka bat hat na shwa ka lal pana liang jong ama derem. Dengan pet shwa hang tu kila don ki teams ki balahyar. Are yar balik ko kem tu. Dito ya gadur kemar ka jong ngan say ibiang sa khamshibit mau ba iet batiang ki ba pet bro khat. Love you and I'll come back with my beautiful face na handsome. Katu kila bagi players kila adihar kambul mereka map luka sedang shwa na ka circle ka bayat na ka than north east oh sa kithan nga jongi ka map la prasya man ihar shwa ya ki players baru khot barang ning yu iya ka map bada kumnu ki team south ki team la ihar lang haju kila kamishan hayas na ya ki babun ki bayar hayas na ya kumju dan kumba lai tli ki team man ta kasni kerman scam ki ni players ki ni la kai ma are ka circle ka shift kala man Shah Southwest Kasihil District nong. Chef Shah Southwest Kasihil District. Nanabang Northeast. Southwest Kasihil District. Bakini kin saya fight no ingat harai bat kado tili kitiman pajang ni kin non. Fast fight la yogon. Labe na kaliang jong Kiboy. Kiboy la yabe hang ni ting la shir KP. Sian ni kang balandok ni kang tame Kiboy ya export. Nova Export pendap ni senang ngat harai ni kun ulri shwana mar hajong budon la shan nok lapan man so naru nak tim Nova nak kalian joga tim mak la le shisha pin kila bet kan jowai bitin la be ya uban ula dat nok uban Nova la sha pendap ni senang nak kalian jong ni ki bai Julian ula krwit ngam itu sho yano krwi nang ni la sian yo ianu ngam tim tang ba kajing yo idela ya kali la ya da ox hope for the best hang tu la shan nok no armor bala kila dul salit satang 1 HP na kaliang jong ox la mare kan bala to na kaliang negative kala itanan si Sam kala fight bag zone kala clear man am ta jong ki kini rukin dan hajan ox la le mare shajan jong ka team RBM ka team number 16 ka team VLR Esports hang to la sha nok no season don ru ya ox na kaliang jong sorry bro Ox, so sorry bro. Uong utay ubanok. No fear zoro pi. No fear zoro na ka team VLR. Na kaliang ka team VLR. Yes. Ika 2 POE ba ka team jong ka ayu ka alay tang kolay line ki player mates ki jong ki. But usa sa tang ini marway usa. In fact, sa tang ibok marway na ka team number 10 kalay ka team jong Innova. Masih tang baton saya like kai bahana kaliang jong pisa kan next match so kami but defense na mapikan na fight you na push you tar yo namar baka kurkulay no ka games pade kami istanat you nin pa iti light ligi team don hang ni sorry bro lay don naglamlu no yu ban pade na kaliang jong ka team number 12 ka team jong ka YWF ka team Number 12 kada team YWF kala apet chai namar begini gitu kada sound Jowai na team Jowai kala apa mending singi kami la kai man singi man
Kalau mau ibor, tikana nakaliang jong kita mah itu nana lagi ibor kan nukan nuru ya happy mana fight the light lagi tim dan lang ni. Naka tim number 15 nuka tim Chidos kala iwan ele kailang ini di Big Maram. Upras tamon lu ele kailang naka tim Big Crazy Big Maram ban. Ka tim number 15 kali tim Chidos kali sisa ya ka Chidos kini kita nanti sisa tim monster boleh usah nomor ini lu ada menjadi nomor batin bar kemar kala don kinong. Ap thong ya una ka benta ban yo iya kata ka Jing Don Jong kini ki opponent ki jong u hang ni ha bar jong ni ka yin dengan ngets kamba ka ni ka Jing Don marwe ka jong u un sayarap ka jing don alu nagi teammate ki jong u kini yarap yo u kay mo denang Balori X Dao tim EA bama bha ha PM yes tangma dang kham ima ki tim jong i hang ni mo da kan ma we dang kham ima hang ni ka screen ka jong a mo hang te de bichu prat kami tu itai no hang ni bi tu prasnam pratan ngini pun ibor ngini share thar ngini pun ibang ikanaya bor khoi ikan tu kila jai nak liang ke jongki kila jai timon star tengah kami isu manu belang setang syanok ni gunung tai Kando lah dabdu no bagla pet ang tui kiyo ina mi ini timon star berayat syakman ngat lagi pe jiru tangan syak swach ki way pat ki tim sepada ki bele kai ma kum juga ikan du na mark man circle kadang sedang military base kan tri tim bidang tu ni pe military base ma mun berana po military base dan tangga way ka tim hi military base alat shwa ye kan ka tim ego bukan dan military base pe mar way be hang te tang bakal khamba shi bun gile jajai wai bok la lecha center juga zon khamba hi namar ba la lut na ki por ki jong ba ka jingale amne tang ngit scam ba kan bhashi bun mele shwa jai mo ba zon kadang jungai ngit scam ba pindam yo i bha la ni fight balai hang ni i bo dan stamar way ne kam num ni ogi dan tang argun are ka tim nomor 8 balik yang tang argun tim shisur balai ni shisur ni shijur na hangi and yet come David at Tim Shisur, like Tim Shijurpi. This is so bad. Actually, everyone should be enter the lobby. It would be nice if I saw you for the whole team to take part on my stream. But this is how you do it, then let it be. We'll see you in the next tournament, I think so. Nakaliang jonga ngong bahang ni kidan arti tim begini pada flexi ni dan tang arun so turun balik ni hero tang tim Cobra pada kidan tang arun. Bạn cứ luyện lâu say vì nó lại khai không đi thì phi phải quay bên sang hai chân răng cũng là chụp bên sườn hết sợ tôi là phi nụt hết ba hết tắm ya tắm nụt sound gunshot please on ngala on nụt cái sound gunshot cái bar khỏi ngala lẹ nụt balik chúng ta mi aslo se hello ông sẽ chặt cái sound gunshot phi ông phim yếu snow cái bom yếu snow to batay na nga namar bangan mo klempet ka sound no hang tay direct la yo ya o flexi no criminal ani dang lat kat turu tapi ami long shubi en pet mo en pet be hang ne bet yo criminal gunshot hanga kasawa ka gunshot ng try hang tu kasawa na am ka gunshot te pen tip lam map ko ki perlok ki ba i ki ba thiang jonga aya ka chat thar bangan so thu ki bangan de ban le na le jonga mo te sashisen khnang bakan clear kan so tanar ki ilang bar kha ki ba pe kum ju ka kami tanan hang tu ken gadai hang tu ken katu hajing shisha kala dai katu ken o hang ni ken ni baklan lu menai was gunshot ya thai no asawa sawa palat pi tu gunshot te ani kala sawa sawa palat kan perin no ngana kala jonga mo namar kala imat tikna maka gunshot kala kharut sawa palat mo ba i tiang masu ina kala jonga mala persang ban adjust ya kan gunshot mai kalau biang ne untuk ASI
kini resi aja dengan fight mentak lah syak push nak kalian jong kat tim ayu. Ang kami pembiak mata refleksi udah tamur way hapo. Utar ulang itu. Utar oh what a net. Satang mush pendap si sendan sendiat ndai dan tamur ya po iman legit bangan kawang dong net don cai kawang no yo betul ya deh long range walking song long range ina push song la argut tinggal try kala sup ina ba mi ne do ba if yo pro flexi de ma na dia chakru jam nang tena jurang du da ki hang tu la push na kali ki baro na magla on ba hang ni de ka par manya bam no na kali ki mo mi dan jumuchu maram ini na la penda bi sotrun si sendan legit la penda bi flexi mar ba ya bam bar khat ma ngan pa nga babarok la rush po ka zone hang tik la ya fight kan utili shi team Joai klan nok adon si ya fight ka bishop kay ba hang ni namar bakla ya jan bar khat buena jong buena po team la shan nok Joai lan nok maram nak ling Joai dak way district la shan nok hang tu na ya fight team la fight tu na side 1v1 ni shot nak ling Joman la jo nadir kan maram para good reflex na kalian yung monkey bala penok ya usam para pai aku oh nak lawan dong donat sa chisen ya monkey mana lang ni namar ba kasi fight long habar dong ga zone ikhami urung siapo tena kalian jong ga team RST 11 team number 11 team Joai no sorry baki ladu no argut bilayo ar frax pada na kalian ga jong ki kumju hiru klade ban push hang ni na malada kim push kita kan sa revive biasa chisen sa yo woodwood na kalian ga team number 5 pada ga team Kangs kini siya team Kangs di Marvel fans kini kading itu ajongai kini siya ngat kana bhai katate kabyang na em ka sound te ong okay thank you am ka fight ka bahay na kalian ajonga ang makim de sim fight loi than na mar lagi sim fight loi than ka bukan ai sab in wow na kayo kante ulah turpuk bat ulah pendap senon ya udah krai wat lekai bantai keting itanan perlok ang pinale jopi ke tim Kasi Pirates kapaladon aduh nak kalian cakap lah du em yo perlok Kasi Pirates kala em padu tang lain tiadan tambah zone kelawan ya ki kala bishni ke zone ya pi kan ko ba i am ke KPI ni tim Ambon Kasi Pirates sport sama dengan tim KPI dengan page na sana tena jong i mamane lang dan yang page nya fight ini sekla clear no pakiti lang fight sa ne kumnong page sa ini tim Joai sa sisir wala kidu no argon na kalian joking ala what the net na kalian jong skill ulah dan hajan ulah tor pok kini la push na magla sotu ba amlang shu ban shu shong sa aju magazun ngalawan uten adin la flang na kalian jong DX uang ba not today not tomorrow maybe another time nganaw na ya team jong ya Joai paswe team Joai na kalian jong P pla out na lobby but all the best for the next match na kalian jong P basic na yo adu 4 frags Padla siya kan win kalaban panadian yung para kujongki na kaliang oh no naka team EW ka team number 13 ka EW at XK now legit George Lanok ya usul sama live tikim kala persang man flang ngatharai kala le push jan khandiat na maki habal sutu ladang isong sa ajul kamlong yang ni ulah hiar so way push mat ngatharai ki haban pet na kalian juga team Tim number 5 kahaban pet ang nandiyo tim Kangs kahaban pet ang naman pet kaso tu ba kining siya kiya clan no talent la pet sisa ay naman ba la fight manage why we get squad and the wipe nakaliang na jonki so it's better ban run away shwan kong manage to end maki haban defensive nila de nan ban light na gading deploy ki players ki jong hangtung lagi ba zone ala shift by direct shot west side But team last number room I walk la kanria number way shot is side to bakut mazo tu ba last number way and it's good to defend come to marway shimer lakini team lele man pasha marun pa kwacha po zone kada wili marun po zone ka tu dan sakai pa zone ujung si siapa number ini saya tu sama marun si zone iman team number 7 new one
Tim mat kan kita mat. Haji Isha kan dengan tim Nyawan. Yes. Yan pa yung kim kalong kini sa zone ngaling jong kim. Aking karteng ru ngam lain thu ma. What so ay. Kaya deh Nyawan. Yan pa tu kan tili ke tim ban saru siya po. Pan yo man ya fight mandar mga zone. Padahal ko bisa Jepang ada ya stage 3. Stage 3 dengan saya shim fight you would kata Jepang naik slide bikin open itu shim fight itu shim bet kan bahasa pun dengan kami bang dengan shim fight alas dan page gini saya dan Hajan dengan tim number 6 ke tim jong ke KPI dan ni Hajan berkata ke tim berarti Mark yang tim ini fight yang nomor kita UI lapan knock nanti dan jangan lupa nanti suatu lupa bagi dan ni Hajan tu lupa bawang Apsha yang berkata lupa ada push mentah-mentahin nama masutu bom long push maru ya ban defense sama berada habar jong zone ini ya syok pola tambah lain ke syong lah haju dan jingma ngata orang lain pun haju ke syong dan jingma bagi kalau yang lain pun haju ke syong dan jingma ada dia masya Allah oleh sampai awai kali ke syong lain tu kami tambah tak akan jingla banyak peran akan yang joki hangat orang kata nama syong lain tu juga kali jingma te don beti maybe orang pun begini fight mau Page kita Subaban Light ya ke channel ke jangan Subha sih. Ana ini isu ajar-ajar ban light tapi comment start pi also ikut ni begini. Hani kali ya direct nanti nak kita ni tim jong pas temu ke tim nomor 14 kali ini Amerika tim bagian hang ni hapo nomor 15 ke tim Chidos. Ini ya kini berkilah mare besok. Buat kita kelas ya suhan. Sakwe dan sound ni Bagi syong aru away kali. Kali baru siapa ketiga. Kali kendu pasya ya ka tim nomor 6 ka tim KPI. Ang tim di dalam peleng ka tim nomor 9 juga dalam unofficial UNF. Ang tim pelajar jar sab AP pasyong haju ka tu ti alat. Saya layar apa teman-teman sakun kala berbandang way pada kini rukum jusu kepala light masih ulang yang lebih tinggi nah kalian juga perlu hijau bantai usul light kan kamu kialungkan pamon kasuan kan ini tinggal di free ride baby hamne haka stage 4 jan kumbadang sana kan arti tim ber internet ada kalong kumni kacingnya fight kam shong ship ha I bok lu marway las new bok lu bu hap shong marway habar. Sorry. Sorry bro. Lasyan nak no. Lau para ni sorry bro. Iple jong sorry bro saya itu di monster dan marway hantay. Ada ada unian cheese telung te ladap. Are da uzan ko na jangan la pendap sendan yung team monster once we 80 monster. Uzan ko don cha jangan patang bayar pi uang. You're mine. Dos you're mine. Ito, kamlelay. Kacing ilai kan mas nang internet ada di sekolah por bandung zone nang liang jong tim bingo mat kala fight ang kasilang at halay katil kan na fight sa ibang nga fight katil na marban. Nang liang jong tim Nyawan lalu no na iconic Mark Fury wala na commercial skill but Mark Fred tunjuk sampai itu na fight kita Mark labam jam ya ka tim jong kinisia wala pendap si sendan hero kunjuk number 17 Nexus Pishong ajong nim kung bam jam ya jong barani na ko mereka ang nakalina jong ang try pin sa bam jam ya jong barani igo la siya no IW kalau UI utaru lah UI United ini bukan tempo kawan unit nama kating mas bukan tempo laku unit pula kawan tu pula ni manyo jeling ni lam riu kalau kami leh hampu kadang kami kini berkawan mahal unit nama kita berkawan high position
jong ki players ka kamsul. Awang mi ni sa kisien ka makikan dai. What a waste of a net dia la dalong itu. Oh, kla push na galing jong Indonesia. Kla push na galing jong Indonesia. Bola nak tu ai pantai hang tai. Kira ya fight haman pe choi kini kum ju ya EW la sha nok yang sa kisien. Ini la tam me chai hang ni. Mulong shu fi man kia. Oh, what an EW bala pendap chi sendan. Ya u bantai ego ula pendap sendan ni bantai. Anjingnya fight kala ba ibang amlang shu ban betang ya du hang ni. Namar ba kajingnya fight kala long kajingnya kini wasar kai de. Ni se kala back down shot khinjat ta dawai shwa tharai. Batna kal yang jong timi go man pe timi go. Ego kala du no R flags na galing jong ki na stan R ni pade. Ego layo yang lain R top gaming. Nexus knock yang ya just Frankie. Dan tu layo adu R flags. Wow, kawan payah tu layo ni. Adik, asyik, asyik. Oh, itu kan. Oh, ini memang so kuli dan kuma. Oh, yo benda pelabuhan Nexus. Bam jam kiong, bam jam. Cai. Ini tim markhoi. Yang ni ibu Apes God. Tim nombor 9 dengan tim UNF. Nexus layu EW. Kecilnya fight kalau nggak bisa kai. EW saya dah kali tepi lah. Oh, Zenko lah bentuk lah Nexus. Ini nanti ialah udah sekarang menyerap. Kuci sendan. Ila kawang sendan. Unit na kaliang jonga tim 17 ke tim Nexus. Night Fury. Mark Shong mit marwing ni Jai. Lam kia syu sastan saut ni tim. Hampir ada negara orang bang kia nang ni kamu. Tang syu kia kung alasyak kruwe. Dengan hapan Jai. Bila pet ni wi. The Lancelot. Nak ni tim nang tang shift rank sebab nak tim Nexus la tu ibo sya. Tim Ego. Yung ina magidan hangtay naman para bakla la sya kruwe lut bat man Kazun ka pengriak lawan siya neng omdan menuh po zon na po jung kazun omdan nga trek yakut beci pendak ang ne po habar jung kazun trek ramat. Oh, what a nice nalu gaming new Draxi. Ego what a nice nalu kaliang jong pi grade su haban kan ria parang ni direct kali ne ko oh di pang po pi baklangan funny for me na funny for me. Saya kesuai dan. Nice na kanyang gaming. Kacang ni guru ka fight hardcore dia kacangnya fight balhang tu telah pendap sendan ni gitu ki armut na kanyang team Nexus hang ni kan lightly tim udah lang haju domil tof lakawang hang tu lightly aja pendap ngelan slot ni kumno oh Nexus udah setang warway ini yang tu dari di cook ni do we go uni dah dia yes nice what a nice move. Mana kali tu Nexus layu aduh ship ko frax na kanyang joki what a nice net sama sendan Nexus switch ida tan switch berutan dengan game layu hadu 10 frags tang Nexus marway layu hadu real frags imagine bagajing pro juga tim Nexus they are the first team I mean like this is the first time that I saw them on my stream and it was so nice but yala kay bahana kali na jonki I welcome you guys on my stream but it got much up by Nexus ula pendap si sendan no ya tim Ego baro antu kan sasta 1v2 Apes God Yano QE Yano Pinmudi Yano Pinmudi terwadi hamne kan kaya last kaban kinya fight na kalian ka jonki dah kali ula be Nexus what salit dah kali ban yung kruwetan sa sa kamera oh nice na dem no hang to hi arbo la marway bakla na kalian yung Nexus na utan kasi siya oh yo direct naman bakawan no kazun padhang to lara naka team Nexus ya ka chicken ina mentaka sngi mentaka first match jong kani ka tournament layo shwa da ka team jong
Zenko ngakwahi banishim yak interview na kalian ngajongki hiru kumju dengan kerpat i ba mining unsu ha ban pun kre ya kajing wan jongki hapo jong ka live stream ka jonga bangan shim ya ka interview na kalian ngajongki, but most of all kade 8 frags na kalian jong switch jong ka Nexus team Nexus nakwa pan yo pan suwe ka game match pan ka joki biki wan hang ni boros ka tangam ju ki pan ita mentaka sni ito katu pio ihi switch Nexus yo frags domination, but probot layo ya ka rescue best companion tikatu perlok na i ka junior fight kalong ka ba ibang hadu kata ni pyong no perlok ka ona kali ka joki ibang na amang ibang na amte to o may kali ka jong pina marangat tingalo may na isher k tikana ba ka junior kai jong kini ki teams tinga karpat ya ba mining agar pat yo ba mining main sobha ban wanra ya kitu ki players ha kane ka channel ka jonga ngakwa pada kumnu nganyo ban ya shim interview ya ki ha kane ka por ka ba menta deniam perlok ong kumnu ong perlok deniam pen i EW ba oh yes ngam pen i hang tu mata serangam pen tut ngam pen susi ya pi kedong pet mo dai shim fight kila ya shim fight ke internet ka jingi shim fight ka jong ki hiru kumju ban kadei ka benta ka bakam internet si ka jingi fight na kalian jong tim pada ka last moment gidon ka jing bakala jong tan jong a team Nexus let push direct ne ka game plan ka jong ki ngam tip ya ka tu tang ba ngiyo i baka jingin kai kalong ka ba itana che sha handre ka wei ka banta ka ba nga ngayo i ba ki yele kai am ka wei ka ba duna ba na kaliang jong inong yele kai ba ro khai ba sui ingan oi ka ni nga thrai pinum sngo i ai ngayo i ba ki yele kai am te chan ki yele kai am ka wei ka ba bakla ba ni nong yele kai te katu nang ikran ya ba mining na kapta penbet ya Nexus kumlo pangan yo at pan ikran ya i te ho i Nexus ila le kai ba na kaliang jong i but so good and so good and so good. So good and so good. Sansan, you are right. Dengan sawara you next sa po ka stream mo jangan I break shape kanya sa one pipe part sa she seen after 2 minutes.
Okay, welcome back guys. Te mentangan kachi sendanya Unexos haka stream jong asa izin an pani pi hangi bakin wan na kaliang jong ki bat ngang scam na kaliang jong ki kin join nang bat nga manta shipang arpang bat ngan adia ki banin ko jigli ki la se bakin pesgo na kaliang jong ki ya kita kin pesgo jong ki ha khamat ka jong bang internet pala ka jing lai kai ka jong ki te pi ta kala mo denam te pi ang kom no. Vâng, tức là Okay, welcome you guys, the Team Nexus. Hi guys. Hello. Hello guys. Hi guys, welcome the Team Nexus for the first chicken dinner on my stream. Hello, hello, hello. Hello. Pidai khasi ne pidai you. Kasih, kasih. Oh, khasi. Okay. kasih. Ngan khasi mo. To kuble shibu ne pi pilai lai kai na ka channel ka stream ka jonga jing sana ngam padyu pi manu ha po ka ni ka stream ba ngaju penila kai kan ka stream ka jonga hiru ba penila kai na ka por ring i ba manta ka sing ba ka sin ka baning kong ya pi ba ka juga por pi yo ya ka chicken dinner. That was so nice. Hanrai khandiat ngakwa ban itu ya pi nga kerpat ya pi manu badi IGL ne team leader so ban aik introduction na kalian jong pi kinong pet ka channel ka jonga pi de na pi de manu bat lakanus nem pilai le kai bat manu pi de long batai na kalian jong pi mo bar khoi de tengah ta. Ngadi mga IGL idatan. Okay. Laka tayong ilas lang mila laka da do ba mi bijam ai la sedang laka lang kunya separlok kunya hi. Tayong ikadim da aslam mi tamangim da laka tan lagi niki kanau benai menta da de bun kami de menta bela kami lap te la ya laka lang da. Nice. Desa kawai pada kamu ban kli pi ki age group ka jong pi kan nu karta ka jong pi pada. Hangi arpo. Arpo, tang Kuintai. Baru. tip top kamu mo pinang la pa man focus ya ka game kan. It's okay pada mo. Partai mata ka jong ngai i ba ka ya ka esports po mi haliang ni mele ban push bah. To shopan poi hang ta kamu ban kli pi nda in game ka pi la kai mo. Namar ba ngai i mana ka jing la ka jong pi ngai i ba ka tuna ba ka jing yo en info ngam tip bali ka info ka jong pi mi tu pan ba ki players ki jong pi ki cover haru ba dakut ka game ru long rei ngai i info pada pi pak mare no ya pi idatan mo pi mare no shakmat pada pi island ban nok de bat sayo ban pandap chikin na that was a game plan ne ketika ka ka pilihan kalian jong pi to bat island Kato ba hadian balas guy tayong kam tip tikana ro den hey. Te ngasuang up kan penyaat mga kan hey dan sasiat te ngasi ikan san do batia anter klam tip ra. So it was a game plan. It was a game plan kan ban sacrifice. Kamu buat ban suicide way. Itu kau nilai. Terus kau ingat kalau kali biasa hai pada biasa orang si jaka senong kaju senong ne biasa hai. Nia sa ya changa hi hindi changa than ba ngi lai ai thu do man shop na li school lam Oh. te ni di parlok tu tengah-tengah sa lu ba yang ni wei sa mau lai. Okay. Entah. Pilihan mulai dia bun mah ni pilihan mulai yang bun mah tapi bukan stream macam lagi kai dia bun mah an thank you mulai ya people ro khoi ngat shout out pe mulai na amare la di rumah sa mulai am nanti nak kansi pada ngasa mulai tata kami lay pada it was a nice game na kalian jong pi nga kermana pini la kai bahar dakut barasya kasni ngan sa pini la kai bah and then kami ngapam kli pi pan nadu bas nang enjoy manta po kan ni stream pi don ne am ki team ki ba pi kam pi kan du man ki kam khandiat ne kum no ne pisu kum no Tip mình đã pech ra chúng ta bắt đầu mình pech mình cái team ba taka ne ba le chúng ta kat bayo ta ba shushim bet mo kat ba biangka ta biang te nang ni sakmat tingat rai put sesuatu bale si pen lai kendu si wi team ki ba pi padi kendu te nang kendu ni team ba manta group B the all the best happy pada sesi te khandiat na kalian jonga kerpa na pi badalong ka bala suba shout out lam ni ka channel ka jonga mo khandiat i kata di jikrom ma thmai ka jonga
data set pizza bajil semua Tapi nan sebut. kio Antang ia petang mani kai berka screen mo jong imam yang sedang ikan na ka port. Pada day bayu pada ngapa ban shim ya ki video ki jong pi ladang abot ban bu ini ka content apa ki social media du kan ngan yo i ka dur ka jong pi vi. Dan lo ngaba sa share lang ya ka dur ka jong pi la ne jong no du kana magan yo bu ha kan ni ka content ka jong ama. Nakalian jong ama ka par pi share like and subscribe ban mantaru I live kan ni ngalabu ba jang ni po live kan yo i lut bor khot share yo pala ka jong pi kum ju. And all the best mo ya bor khot. Switch ni pila kai ba. And nice 8 frags mo. Total 8 frags bor khot. And then all the best. Lisbon pi Kattu kinong page bor khot pila yo snow ya Playo snow ya katru ka team jong i playo snow ya ka team jong i Nexus kila ya ai ka interview ko jong ki lang wan mining ko manda ka singi hi bagi le kai bagi yo ning kong ya ka chicken dinner. And I really appreciate bagi poy haning i respect i player ki jong ya ka esports committee jong ka BGMI kumju bagi ki ka team gi games kumju henry manda ka singi yo i bagi ko du thamai gi team ki bawan ko ani ka channel ka jonga and shout out na kabata ka team Nexus ka bakila yele kaya ba ka first map ka bakila ka and then for that hindi ko tika tung niya Shakman Shomane Shakman nang ailat ya di nong penyat ya kanila tournament ba kina penbiang iki bar khot na kalila jonga ru kumju ngan shim break shaknian and I'll be right back so share like and subscribe my channel balada pipet so banyon tok tang tok itu like button balik pada kham nap itu like button dari kham nap tapi kawan sih like button untuk share the talk ma biang tenang kalian jangan and I bring shock net on 5 part after 5 minutes I'll see you guys
Welcome back sa Chisin ya pi baro ki players ki bayale kai manda ka sngi nga pria so bhai pi sa Chisin katung layos ngawi ka interview na oh bakla na kali nga. Welcome back sa Chisin ya pi ki parlo ki nong pe baro ko na kabanta ka papila pe ya ni ka channel ka jonga bad hoot lesyo yung interview na kalian sa team Nexus bat la ikran bat la itu bagi players idanten ide na po national lumoba ide itu shout out national lumoba kisana bele kaya ka stream ko jonga bat kum ju hiru shout out na konta ya kisana na po kamolai area pro ko na margi babun ki bawana ka stream ko jonga hiru kum ju bele kaya ide na po molai ru ki don bun ha te nga shout out na ka jong ki ko shibun bat players ki babun ma ide molai i bagi le kaya ha But comments come machine the singing you should be on the next level and the next stage mo di ko kung top ya hang ni iya po trong ka comment section ngi la yo i ba don ba ong ba wan na i bot ni ong ba ngim dei mat boss ni dei MRK MRK and shout out bagi di MRK ka ba mut mau reng keneng respect na po sama mau reng keneng waso ye na le so Keleng ka stick bela kayo na sila yung iba kita na po Southwest Kasi Hills, West Kasi Hills, Eastern West Kasi Hills, mana kasi na East Kasi Hills kaya po ni ba interview mana kasi bat nga bat ki babon bahagi la kalum lang paro kasi jandia ki jongi mani i ka tim johai ro kadon mani hang ni le kai baham ne na le jong ki ru kumju bat nga pediang so bahaya ki sa shisen ha ka ne ka stream jongai pi iwe ka tim na po johai na po moran kaneng na po Long Sotun, Maulai, na po Maukarwat, na po Nongstoin, na po Mairang, na po Kenshi, kiblay kaya ni simo jonga so sorry ngam kilino so ba mention ha ka channel ka jonga itu kisnong ki ba ki players ki den bangan yo shout out ya pi ba pi lay kaya ko be shibun te sa shisen pan ngin stang hi atas stang shipang ki teams klarung baro khot sa tang man stang hi ya ka ni ka match ka ba menta ngin pet pat saya ka next match ha ka ni ka channel ka jonga na kabantagan ng jingle kaya jingle sama sa shisin na pren joni ng panmana sa shisin kandong tournament jong kasi Pirates Esports kawan punya lekai bangan ai live stream na ka channel ka jong bat na kalinga jong ki kilapan bay balik hatari ki 4 benar adalah penbara pada dengan sa penbara na penbara na kalinga jong hirup kumju ya pi ki bay ba no pe nanti shibun na kamsutan nanti shibun na bandi singam ni sukhalan ma tanau pi ti piru pi de shibun kan balak katlam ka shintur la kan sam ba tanau shintur sa naman ma yung tanam ka shintur tapi tanang ka shintur ma ti sa shi pangar panging en pasdang no ya kani meban piong gade face cam ka sound kalong double hana kalong kum num jo to pet sa hello check 1 2 3 check hello face cam kam ka tu mo अरे यार ngapain on pa itu untuk sih pinang lagi kanong ate menen ya uni global people hanya site em teman-teman modal di tuju kan itu labut main shutting dan lem no kan Taman CCTV PC teman jong am kalau ada AI nang di sekolah dalam kampung ini mana adjust kalau awan hingga adjust AI dengan grafik ke baik banget itu ikan dengan tiar teman itu sarang ini pen ni banyak itu ni nam beban ani sekolah ni nam taong ni nam grafik ke jong kapan ngan live stream next kapamur kan na AI ba din Okay. bar ko indon kam thir kini ki baram dor kini ki mar ki mata ki main ki ron na munung malam ni la adjust ni har ba kan itu sarang ya tinong pen mo to kam ni lai na karmen scam ba iway kin so ba Malaysia ba lai du hiru kumju may iba ka jar ba na kalian jong kita ki fans ki jong nga ki bupet ki masupport yang mentakas ni balai kum ni ge jar yang tu hingin sedang no season dan sa shipang pat andalas dangka games nganteng no shwaya ka helmet bangannya no ka airplane ba mewan suwakang to jingkang kediat bakal undut sawa shabar mo ki perlok barohan ki ba pet ya kani ka channel ka jongan itu katu kidana MRK mau rank nang yes
MRK Fred IS bro, Sing 78 ulaong ya ka team Morin kaneng wang IS boss. IS Fred. Balay pila joy kum chunga la pen imane ha stream tadaw. Kino ba shim ka video na live stream ko jonga so ban tak yang ala pimpo sa po social media ka jongpi. So ban tak yang at in collaboration bangan sa except collaboration ka jongpi. Kang bangan so tenat mga kain la pim at lang yang at susi pi. Mga channel mentang instan non ka airplane kala hair. Nya mga mo. Over now. Every passenger get ready. Remove your seatbelts. Get your parachute and get ready. We are going right now. Yang beri pi menung la jom shwa. Jika map kaya dari na west sya east. Padanu bajom tamu wei kumju nang tei tenang ni ngan nang suhan sombi na nang ako iwi ko nang sombi ngai pi uswe ima. Betul? Ang bawa ka taru ni na ipingan cancer sya hidup ko macam akhir tama. I'll see you. I'll be right back with my beautiful face and handsome face. Yang tu klay bagi teams kelas nang manhiar, bagi babun ki hiar ia sentar, ang bagi hair na in jong nova ya kan do shani kon na kalian jong ki bat manu bala hiar ang mat kim dan no noru bagi spread pai jing hiar jong ki. Barhaju kapor ni yo I hang ni ba na ka team jong Nexus Ashitin. Kidatan hajan baha berkawin tim. Sajai kafri dengan macam itu. Allah haju. Kerana ada kipe ki. Circle kalau lagi kelapan mansha east side ni Malaysia northwest mentang southwest mentang Malaysia east side. Lapoi kan apa Shillong kan. Lapoi Shillong kata Juwai lanok ni kong yang Nofia. Nanti kita ni fight di sini percaya kita balai fight. Balik dulu no fear zone nak pendap shuan kalian juga tim Jowai. Tim Jowai kalau ai tengah berasing kita rumah Silian nak ayam ni. Yang pejak ai ke bagi yadan kita hamdu nanti Silian ini. Oh VLR kita lan ham ni. Tim kami VLR kita ham ni hajan iway VLR kita lan ham ni hajan iway kita tolong ujung baru mata last do dan teman. Saya udah din lah syasiat kenapa memang pej. Ada pej saruli nama berarti bersama din lu syayo atau rajin jahar punya rap kali juga pernah membidan kan tu ya Silian tu ni. Denam. Yes, first need apply nak kalian jong tim Jowai. Yau VLR but first pick apply yo ini nak kalian jong jadi ini kau app. Na yo first frag. Ya ka tim jong ka tim VLR. Tim Jowai show your power hagan ni channel ke jonga hagan stream jonga nang ba kan kami itu na chuchu jingel ka nomor mana gitu ki tim na po kusnong maulai mauring lumumba klay penmau na Nexus ba nilai na lumumba pat maulai so tanap ka kami mo siya jadi penmau na way but machine flags saya unit ni kalau air kendo ke bapam je sya ya yes kita try pilih page ini chart page ni channel ke jonga tila saya kasih hari ini Independence Day ka kabanta kabarang ni pipi plan na saya kasih na kalian jonga dengan plan ni ka live tournament show grand final ka bala saya kasih dari hang ni dengan tim kalian jong pipi lai pen krea ni nak final ka jonga Henry aku penting pun kalian jong itu ki bom Why siya ka final P aslo pinili ayu la siya kasing ito yatulam yang amo. Yatulam si. Yalit siya no. Pili pa mayu lesigli alam kay ni samla jong pini kaling jong pini samla ni mo. VLR maruyo dan hangni di matray na kalian jong tim jong ay riklatip. Hindi la siya karoon KDE. Nakakabasok lock season dan hangtay. Dan iba phone haban cancel wat sui ay namar bakam de ka forman phone yang nganan haban dia kai hangi ikalong bi dan shin phone phone so it's not good to contact me at this time because I'm still on alive. I'm alive. Ano ko call nga pre? Unknown number ba call yang ato lain yan sa island pa na way kapor
Iko aban phone be sui dengan umnu na dapi sui jangan aban phone dengan ikapor dengan susrai juga por dengan sui pada juga por kamu lain. Dicat supaya tu saya yang api apa itu ini kacang kacang atang bab kam ai light kam ai itu susi pina dengan kacang nah kalian jong katim via kelab back down kan dia nomor kelab tu dia via panik kalau perlu dia aru dengan dia jadi simpan sekali kuat dan kalian tu jual kalau aku syakman dan itu sini tim jom mau orang keneng mau orang keneng tim mau orang keneng kalau orang yang meneng ini mereka tim mark ini tim mau orang keneng yes mau orang keneng. Welcome to my stream ya kisama na po mau keneng. Pakai EW kia fight ang liang tim mau keneng. Itu bayo kuai mana ka tim EW mano tu baong tu pay mentang mga lapin ini pim Indonesia kan saya fight. Kidan hajan berki yang hati hajan dan beri warna hajan tak ada warna laplit flang nang tidak nang apa kau mandi ina ya sama live nandok you see yes this is clear fight hey ni beri up dengong ni haban page ni don kau karena mungkin ni nam mungkin hai dia ni kin pick me will push Sam is live. Sam is live. Pick me ulan nox nani Frankie 007. New one. Haban kerap no kali win project ini mau shoot rekam. Tapi ketong maki hai ulan. Pick me pindah bertari mau plan Maverick ulah kat balai nak laju Maverick rukum ju buat katim jam you ila sa satang marwe pada sias mikla ikhnang tu kimon ong Maverick unwan kai dan baki shalak pi kini tikinam light pi ani ini dan light lagi tim tu cuma mandu banyak cuma nam kena saku dadu mentah Nadian kita nggak gimana? Kalau dulu jalan alur kali mendang bermain sesuai dengan long show kita banyak fight. Ada kimia fight ani bagi suya cuma harus long show. Thank you Arshud Dondor, wakil ang nakamdaman semua haban share ya like dan share. Nok lah berman jom balik jom tu. Mula siapa ndap si sendan dauman kia 13 pada ini ada bam sendan lah tu. Ini macamnya fight kita mana dengan private ini session. EW kalau abis dengang ya ke tim mau orang keren. Itu yang lagi EW kini naik pada itu lam si pikir nampak kan. EW kini naik. Baik kriminal lah jerong. Baik Nicky Boy siapa ya kata BW Julian lu tar 04 ni job tu kelai abit terang hang ni te kasim jing di mana fight nomor bagi lah syue don sa hang tu dengan terang lagi dah wan ki tim dengan jing ni bagi ni fight yang ni ibu Maverick belum ada direct sya kat tim Ego lah kat tim Maverick nak try kan tu kio semua try semua hoi Are lakai lagi ke sekali buang mah. Dia anjrong ke tim jom ayu dan chan tu. Ni dan beri untuk pop. Lemon Nexus on my dan beri untuk pop. You can say fight sini saya view of Nova. Okay Nova hidung cai dengan tip. Tembak kita fight ini nak lihat 777 bad guy am seperti yang final. Jepang. Dia saya kena you joy non itu monster joy bitin non ban.
di live fight biang nagaling jongki gini siar na jong kin pada ti beda mono cai siar te ani jane yo no sorry bro la kendap sunan jong hang tu ini siap ni dia bakal aku dulu aduh no armu daling jeng tim jowai paling menang gabiang haji sisa ka pendap lapan ban yang mangki senang na umang tu kan jaman pam jam untuk kan tim Nova kalau ini hai kedan Nova kerana ini siapa oh datang dari hantai hanya fight kerai pada fight ini nak lalu ikut lalu spesial kemana kita kan sekundu hangi kita sekundu tak telah kena hangi lagi kendu ada ingkangs lagi para bayu iman kuliang hangi kan saya keruat pada kena yang keluar penuh keruat season pelat orang gaya mati nice net nak kali Ibok ya UDX snowkill udon kam ban hapanya lagi kurang ani back down nak kali rezeki Nova kala push Ibok dah menit mana Ibok la ready yung need bala pet la guys issue case siya ini IW lah nak maram yang ni cuma nak hampir kaya fight makan yang kita isi oleh Syam Telo mana hangir ulah dan nang hajan sampai perkat lah Syam nak top tu we Nova lah Syam nak we itu hadir kemat Lexus ni kita nak terus selalu Ibok lah bakal bermare sampai surrounding hang ni lah Syam jing si Nova di action ni saat kita berpendam nampak yang Nexus ini ada dengan Nexus dunia ini nang ni sini lawan SWAT itu kembali nama ialah tu supam jam perjalanan ini kita cek yang ni tu Nova biang hunting lagi Nexus lah pun pai, mereka dengan dim. EW nak lawan dengan EW season dan ya na jai ba ki siat na galing ki boy ya ka team number 6 ka team KPE kala shot non mahal te padai na don kamar ka dia na galing ang ki si shot kala shot pendap sendan you si smooth team kangs na kalian ngajing team orang kaneng baik ko don kamar ni na try ka don coach ki ban shot kaneng
taman shunok by direct katu kali haban siat ada kim siat tu kali itu kata. La light pet nak laban man yang dia rugi haban pet mentan Nova la ya fight biang hang tei. Ya na la shat nok. Export unang yarap una Nexus ut la pe penan jangan la ya triang markalian on both side la ya fine. Risak ndiap dan yo export yo Nexus Zenko sa stang marway ki i hadin im tre ta mang lut du yang bai ngi ka lut ngla biang phim don kam dai mania pun kam ani kaya fight biang sa kisil 100 oh la shanau no wag la push na kina mo na angko la sa Nexus marway al sa idatan stang marway Nawag lang yung adu life racks na kalilang yung key mo berpendap sa na team Nexus. Ibs God nama ya team Joy. Nanti natin lawan kaliang. Oh, what if reflect na kaliang jong na jong team Nova. Lancelot lanok yung bingo Nova lanok yung barani hangil apa ni. Bak kiklan poy perkat ba kini sige bahang ni lekan bamuan lagi poy perkat ba. Oh, expert lanok sa ni Kevin Sashisin. Select lanok pendap sa ni Mang napo ka lobby. Jing bakla jong na team Jong Kisur. Jing bakla jong ki spread plan at ni pila dai hockey pi ban yo sa bam jam. Kiwan pun ki ya ki beri kenan tan ha ding kam dai ka masuk pi. Tim nuwak la yo du San Frank naman la shwan Aido na kalim jong tim Kisur. Pila bakla na dos kali Team Speak PS Rex. Team Speak ay lagay mo din kasmi dos. Inong comments. Sylvester, so sorry bro. Nawawang ba nampat dap ngan kruit biang. Wala kita na barzon do ngan pendat baik idan tan dan stang marway. Iyo ina na kalikan zongki ya idan tan. Ox clash tam na makakali dari bertay tayar. Jadi let no kelaban man na lobby tan na ba bakla kali ti janzapi. Wow, what a nice net. Now show skill. Black dog lah kruit na kena nadu mana jar gini sia sisa. Show skill lah pendat paro jong katim Igo. Ngami tu itaw siya ito yung aliga zone 5 takadaw kaya push load baro-baro siya po. Bangan pet tang yanur ngam nang siya wasuya ginong pet mo. Ang pasyangan pala ina kalian jong abangan laot pan cover load ya baro kaya kinong yung fight. Diam lagdog lanok ng kriminal sa sisin. MRK friends. Criminal friends la abay jayo criminal pagkumunuhan niyo ang pandap na sendam. Nagaling siya ng aming PEW. Nang tinajrong pa de legit job uang bayo pro sa lalap siya anak ng tula na manirap ng tinda kaliyan sa punta ng lali ay lagsila nok yung UEW tar ang ni kain kajing sa ino so tulunod ng dehajan.
Arstomo lanok Unite Fury, Nova lanok you kan boleh kan bakpet nya siya ngam yo ni tu you ikitim bali man yo ben yang pet yang por man fight nah ban panne be haju pi hendak Arstomo lo tim le modern player hantu hadim juku way main mo kita marway Arstomo marway por man fight kuno ya tim mor kaneng Pila bakalan mar pila aido ano hang tu hajan warle wat sungu na kalinga jongpi na mar ba la sa karwet na sindana por balik ai hang tu akman ya hang ni gidan sa pratni ki team was stage na stage 5 ina apsha shi phanga jing pejunga iran tanin nexus la yo panda show skill panda ga team jong ka ego asa nok la man Wan jong flexing sa tun na din kampoy perkat na kaliang jong team team number 9 team UNF and I don't need that was a waste of need but that was waste kaya need piang tu Bagi hapan ya fight nak mulat kenai bagi langsung tu bikin dom behne jan iru kala ready dah umil tof salit hendak dalam perang tu telah kenai banyo na kaliang jong ka team jong Cobra don tak argut kita wala kata pen ibor bhana du menne ta bagi don habar zone man tagi don kam rung shop asam jige ki bagi churung makam ni basu ke kiro ni bala ai jige fight no so tu mahir napo oh nice oh está kaliang nosotros ini sekarang Oh, Satron 1v2 and 6 frags na kalian jong ka team Cobra ka team number 14 kala pendap sendon no hang tohi ya ka team UNF. What a nice fight na kalian jong ka team jong Satron team number 14 ka team Cobra. Yani iba umat udang yale udang ya fight marwe ya ka jing im jong la jong habar namar ba dan isu shani shiliang ki mauren kaneng yang hang nei kan logi ka jungi Nox na refleksi apa nak na refleksi do Fred luang ba kan logi kan jungi kan shimi chundi na manta mapi baklai kerteng jonga manne kan pendap na ni bar hoy or what you know kan iru yang stream do ngan pendap bet na marbo nova tim nova kala lej no buso tun na pendap chi sundan na kalian jong sotun ha top 5 na kalian jong tim nova kala lej no buso tun usas tang marway berkas stage layat stage 7 maka jingnya fight hang ni kami bang shushu 1v 2v4 tapi mau nak kau ngingin nam penduk tapi ya ki perlak lacang ngin nyale bet hadu banda dep kekam kan kedai kekam ke ma sha pick me don't pick me uang ba don't pick me ku kan pick re phima don't push na liang jong ki more kan ki ong bangi ma chimta more kan ni klap jai IW dan hap pedang Hasan Tar traction nasional no sotrun pan marway na dubna layo adu sun frags tang marway sotrun what the best bro na kalian jo piso sotrun ipan ma sha ta jingile kai sa south league team ka top 4 baru sotrun no chupe bit siar ye di team jo more kan mo latin kidan hang te da nulu yan pa open air na kalian jo IW usong may haju jai Mula cuma ini marway yang lain. Acha pendap na isotrun na kaliang jong ka team Maureng kaneng adu san frak la pendap 1v1 na kalian to pick me but IW legit jot pendap legit jot sa 1v5 hang tu pande nya tharai kala de jingele ka ship khela do legit jot la man pendap ki barok fan na ong bala de ga sap ka bang ka de ga sap Antara orang ada yang jing kentur ka shong ga jing tur jong legit jot la ne em Nanti tawai puk uang hang ne ka smoke klam ai. Ada mana smoke shwa. La klam ai smoke hai tun let. Wah kaman ko. La sabam snanda ka tim Maureng kaneng. Well done guys na kalian ka jong pi pilele tinge maneta. Fred Marway and shout out to the Fred. Pa ya fight tang Marway na dun ne. Katu Freds lala ban pendap no
going all out. San Frank na kaliang jong usotrun but ufred ro kumbu yo San Frank. Good game and very nice na kaliang jong kating maureng kaneng. Kating maureng kaneng. Pwede pi hang tu begini kila kai bha na kaliang jong kating maureng kaneng. Ini di mic am. Okay. Food poison. Bakla bam ya kai kumta. Ka EWC ki players ki bayla kai po France bar khoy mantang yo kubor basungsi babaro ki bayla kai final mantang kila yo ya kancing pang baro khoy ki players tingas ngoba Last two match cancel. last 2 match la cancel no. Tuwe lah. Warriors betul. Lah yo ada tak oke. Oh my god. So ida sport. Guys, I feel really bad actually what's going on that is happening right now in EWC Esports World Cup. All the teams PUBG Mobile, I think they got a food poisoning as per the information. So may God be with them actually. My prayers are with them. I don't know why, but we just got an information today only. Okay. Hi Fred. Hi Fred. Kublai Fred, ba Fred. Kublai shi buon katto ka jinga lakai ka jong pi pi lakai ba. Nga klem tip ya kerteng jong ka tim jong pi plapan shine no. Plapan shine no. Okay. What bini asatun? Okay, welcome. I like tartar. And umdeta kataru pila I like tartar but pila pinjok tartar ladi kumcu. But kattu ki fraction alan pandap na kalian jong pi. Welcome Night Fury ha ka channel ka jong ha. Baron good mano bali tim leader de ma pi na friend de mano. Jadi lang baro oti congratulations na mata chicken dinner ka ba ar ka jong pi na ka banta. Wa Panjang ni apa ke comment section using la to onto what le kai but upret. Teta tengang latip pi Fred pada pi de na po alaw pi de na tena na mo kaneng mo khoi pi jai so tun nilai kom. Marki sudah mengapa yang mo de tim mark terus kata mark me teta kam nilai te kule shibun e pila wana kan ka channel ka jonga ba pi pila kloi ban shim ni interview khindiat ban shuya kan ban nga khindiat mo te yatu yang khindiat pada na kali ka jong pi hatu ka jingya kar ka jong pi saungut hapo ka ya baru saungut hapo jong ka kar balik pi dum saungut ba pi yang pra pi naru pas dang ma chu ngape ka rut ka jong pi MPP ya kulum si jaka tang Ito so tana si siya kung pidon nga game plan na kali nga jong pi mo kain full pila page bang ay iba ma marsnok yung new players push page na kali nga jong pi that was a good strategy na mapalay nga yaro ba ki players sa ki page ya to ka leading feed ka killing feed finishing feed yung iya mang to te pi page nga haray na marba pilet ba ka ba siya nok kung to pinute ban push no. And that was the best strategy nga bangay i. Di kandiya ito yung nga pila lakay sila mga ka screen nga ba lakay na kapor mo piso po rin itim. Idon itim ki jong pi ki ba long persya pi ki ba kam kandiya ne kam niyom tay. Welcome ba Nicky boy. Oh. Bukan cuci nga. Namun full focus be pinil lakay be mo kamun nani siya kamar lu. Te samla mi dan samla ka pamun. Kamu pre ko kamu hitan mo fitieng mo fit kan keluar. Kamu dan samla kan dalam keluar sali isang dali bibi ngom to yang for life right.
Kami setelah dari no po polong no po mo keng. Guys, shout out nakabanta ka team na po mo keng. I Fred i bari IGL mo. Jing la ka jung ki ka basutan na ba khandiat ba Fred to ke ka jing ajing mut nakaliang jung pi ani ka stream ka jung ipat nakaliang ka jung pi. Kantin ka dopila. Kuble shibun mo. Okay, to kuble shibun nakaliang ka jung ya pi ki perlok mo ba pila ajing mut nakabanta kata ka jing oh kandiat nakaliang ka jung ngala bakla ya kan ni ka jing interview ka jung pi ba kan ni ka sound kam yo snow. Ito batai kandiat sa sisin ya katu ka jing keren man hadin kandiat ba ka jing ya jung pi songun aga lobby to batai nga sa isin. Tadi batay siyawa. Ito gini to ka shpun wandu no amo. Lagajong tagi tim planam. Oh jod. Tim don lingis songka. Songka spot ke ning song bunda. Oh, okay. Caka. Ah, Jadi kalau bansi barok saung lah. Tadi dadon kamar sesiang saya bikin kata. Kita kau ipa dengan mula orang VIP sa sisin mo orang kli VIP. Juba bet specific mo. Nadu pi le kaya ka stream mo jonga pi don ne em ki team ki ba pi long pi yu iba ki te bania fight na ne pi la ban back down no ru. Ki don ne em ki. Kolis. Oh Kolis. Hey, tim Kolis. Kita kiran jengi kita ru. Oh, okay. Teka mamut pi saliai ki ru ko mamut. Dela kanus nem kla kaya ne ka ya ka busy mai. Kamna? Kanus nem kla kaya na kali ngajong pi. Highlight sinam kunta hitrai. Highlight sinam sosnam. Teka age bro. Screen is dang minta min sinam Chinese tang lekai gitu kan lekai sang. Oh, okay. Ta te nga syo ajing mo de pi khndet sa kawai pa de pi ko ni porlok ma. Hi ba don samla de pi ong ma. Te full focus syo ajing pule puthi ru ko por le kai da ka por ma. Ene am. Tang ba la pi iPod ba ni le kai football hi am kalong kumju hi. Ar ganta sis ni le kai ka ba best ma pin practice. Ene am ma. Ikan bahasibun ba pin practice mana marli ngakwa bagi player kasi jongi am kinum ja te hadis kin represent ya state ka jongi hiru kin represent apo BGIS te ngapan shure pi ba pin lai kaya apo ka BGIS na kum nuru mo persang malai kaya BGIS but persang ru balrung ki screen ki ba kham e persang balwan ki screen ki ba kham e ki national mantap lah yo kendu bani hang ni nasim na lai kai su ki screen ki ba kham e shu na halin jongi ru ngin sa persang banwarna ngaruh sa persang banwarna ki screen ka ba kham he na makilon ki screen ki bana po Assam na po Kolkata ki la phone yang ngaruh ki ang man ngin ya le lang na ka ban ai live stream tegi ang ngin warla ki players ki ba ya ki team ki ba kham e na baru kumju tinga ni skam ba saya le kai lang ki team ni jongar kumju ki bedan na ti screen mo dan all the best te khandiat na ka stream mo jongar kai ko kwa nong khandiat Tahiya beach prangi kata ko wait and never give up. Okay, thank you very much. And please share, like, and subscribe. Kawai mo daw yung Ari share sa po status ko yung pi yang ari to se ban like do to se share lem mo. Share lem shout out lem ta jong mo. Banyak kilang. To kublai shi bone all the best. All the best for the next game and this will be the final game. Ya manta kami mo. Don pok pi. Okay boss. And then kublai shi bone na ka time more kaneng boro ko kini samla gi jong pi bar kersan ya ki na ka manta jing le kai ka jong ki bakin poi kam sha jangai om tang hang ni kena ki shu haka national level kumju mau le no ku pi we ma sai kan du pa no kublai katu kinong pwede bar khoi play hi bagi samla na po mo kaneng gi players play le kai la license ma jing le kai jong ki le kai shi parlok baki sutranat bha ba ka ek ba best na kali jong ki ni khna sama dang kiu ki barang sedang baki basutranat pa de ban ajing keren du kala pan shai baki kersan jong ki yang aru sutranat es ka de ya du ta ba kulai shi bune ya kamon kaneng ba pidon ki samla ki be le kai ka jing kai mer jing tip ki la pala di ka por jong ki kumju baki long kata jing keren jong ki ngasutu baki long they are very agunu they are very cautious about this game. Kilong kusiar ba ni kam ni baki ni ka jingel kai kam ni baki shwe kai kat baki mon.
Lagi cepat por kan bagi mon. Kata kan ke jengel kai ka jengki bagi tenan madlapan semua yang kumju. Barka ai bagi shout out ya tim kulis ki ki wi players to kumju. Nakap da bagi clan lagi ya kai bagi inspire ya diru lagi polo ki jengki kumju. The all the best itu tim ke Banangwan. For the last game mata kami ini lek kai bha and then Arshud kuble shibun om yo snore kan friend mata ha yo snow te ngabaklam nenga off ya tu mic manet kada klam yo snow ngatharai te was ngoi mo te mentala ada pan snow kartu dengan scam ba baro pin yo snow ya kane ka live stream ka jonga mata kasing nga so jilab nomor beling mulun perkre ala shay kasing pada Independence Day ko amana ham som matematik manyo nam pertamanya he kloy matri sisi tayo kala he mo tamam nilai tikatung in shimbrik shwa bangin yan season dan ya ka tournament bangin yele kai and then sa season part ngin star kam kloy mo perlok mo dena ngala bunia na dimana ngal coba lam sentur nanti jadi kan dia ma bunia ye la shay ka singi de final tiki players baru kaki bakwa bani kai la shay ka singi kan pentit yang ba ka biang ne em kan pele en riu match na ni ka biang ne em ni pele tang so match na mar la ni le en riu match ngin sedang no en riu beje na mar bakra magin pendep kloy la ngin le ngin sedang hi pra beje pada dum ngin sedang betang pra match ye eta so match la shay ka singi mo snow ha ban su tu ye pi iwei na ka liang ka jongi ngadap ong ye ki players bar khai bari ki team bada kumnu kim dei ban ra ya ki self revive na no shadong ti kumtung ila dan ka complaints na ka liang ki players na team jowai kalapan i ba ki dan ki players ki bara ya ka tu te nga karpat watsu na ka liang ki players kin so bha amna penbet kendiat mo te habala ong ma ye self revive da kumnu ru kim dei ban ya ki dei ban thab an te ndai to at least ban ka liang jong tim jowai ru ka la su thu ya ka tu bat la yo man pendab ki ya ka match tinga ngai ban ka liang jing no penya ju kumju kin penbet ya ka te ba ka match point jong ki kumju ban penbet na man ta kan ka game ka ban ta mangilai i ba man hadin ba ka don ka jing ya ka ya jong ki ba ki klam yo ya ka finishing ni kum tai to hande kam ni lai ngin sa penbet na ka liang jong ni to Group B ki thank you very much ba pila sen gumtu katu ni ka POV na galing jong PB haban sen kanang ba ngin nabi itu da kum gum nuru nam island la de banle ya ki bom priang na galing jong ni ka kino paniale kai mo ila ong ni ko makim de matab le se de ki baklar ki se pen bet ya katu na galing jong nom pen no paniale kai un pen bet ya ka te ka kam ni ba bai ning kam ni to nan chim break shonga khandiat bangin sa stam lo histan shi phang ar phang ngan check nga bakla na ingam tip ga gunshot kum nu mi osno haba nagalia jama ngala open bara khoi kam na jing bakla na nu nong nuru to tom ni lengan persang be se sien mo namar ba pe jang ni ngan try man ta sien mo so ba pe jang pian to ngan try ngam ta sien pi osno ni game shot mo
Yang terakhir kali aja mengalih ada TDM dia mah. Terus sap hinal tu ginong page borkhoi ka kalong kumnu ka ayu ka game boleh kumnu. Bios no ne am bangaya fight mana. Meneh lah sawah apa te. Kiao P4345 kabiang ne am This is mentah a dengan persanganan ni simulation tu game sap set in hinal a tu mah. virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Ben mah. Sunam. Sunam, seperti yang apa? I need a weapon. Sunam, so baman chan, ai chan, seperti yang ai chan. Tepat bicara tu Sunam. Sunam. Ni larung no si senang ni apa kalau bi bat instan no si senang harta. Kiao pi kahe palat dengan seperti nong ay gunshot dalam sedang game dengan seperti nong kan ada jenis gunshot dengan kumpen lip bakla por ba interview lu ngapen lip por ba pilih kalau sorry guys mo namar ba mar ba iti update don hijing bakla kali kan jongar kum mo on simprik so atang ba lokal tu usap ini jangan malas game tu kembali ini pendapat mo. Arsyud yo snow tang ba kahe palat mo. Okay, tangan sa panbet ng asibit mo. Yo snow ka gunshot kahe palat yo snow. Okay, ta. Mantap kalau abiang atray mo. Atray kalau abiang. I hope bakal abiang. Pendrit kendiat. Okay, tangan sa pendrit ng kendiat. Mo kumple shibun ay pilay ya pedlam ng liga jong pi. Magladon gi batek singa ki ong ba kala jan plat katuga ka ayu ka ong ka ong te ka eng to ka dingdili kala jan sa papalan nawa kami ham te to ngan sa permandu no yang ala sya kasi dengan lek ham ha shu no ala sya si ma te no worries te matalas na is non and guys ngan penrit no ya ka mic jong ka ayu kan dia ka tu asa kabiang ne am te so yang acan no kabiang ne am ka tu kana la hiar kini ki players ki jong i shapo asa ki la yo sno hi bar khat ma Di hang tu ketika last game ketika match kaba khadu tam kaba rondo kadehi ka game kaba khadu but it's a game changer lobby paden na kaba taki players berkhot kila bandra sindan ya ka thong and then I'll see you back after the games. Bye bye, love you, I'll see you back son pai pat mo kasawan em tu ka you menta sampai pi ka you mo babun ki hiar behang ni hapo test track ki teams ki babun ki hiar mo ngan pe shoi bahiar ni test track te shate shaneng ki dom ki team jo nexus ki gas shaneng tomorrow kena hiar lang hapo test track dan cing mana mala shim nok shwa so tu mala shim nok shwa ni kong so na pandai bisnan ni Nufia Zero Jawai lanang IW bidang hiar Jawai la pandai bisori bro Jawai la pandai bisnan man Island tan Nexus la shanna
kadantan ini akan rupa pupuk ini apa kam ayu namar bagi labun bagi tim hialang aja udah besar ibu di place kebahiaran ini kadang anak EPG asal pandai senang zan ku EPG zan ku lashan aku EW ni sabar oh bakal bini sabar dengan katnya dengan kayu melang bini sabar yo jam ego ke tim ego kalabam yo tim EW direct nang tena site ini kan hang ni dengan don buat bini sabar tolong saya pipe ego kalau yo no frags nang yo tang si frags awal frags lah yo tim ego lalu no you way pada ikaten I miss her. Oh, you miss them already. I bought a no. Next something like this, none but Lam Manera Monomoro. And basically take by a fight at the Shilling. No bar, no gonna fight. Duffy. Then the Jawai Pastamal enough, Jawai no Maram. Ego nano is Sotrun. No one na nano bingo. And then ini iba ipang di tim tapi ada Jawai lawan Jawai bitin lawan yang ni lawan bro argut kiwan push ya Davi malu 1v2 tambah kira nak lah pemandangan yang bitin biar na MK voice hangi pada biar na MK sulai biar na MK sulai tu ang picat itu pintu sulai biar na MK tu siat sulai wah ego kisah mai hajung lapet bejai si ini apa mengklayo apa jaga position ke piang iconic dan armor knock grab si iconic la di ban push na hangte na mala daking push hangte mala si sap knock la permato jing knock kum jonum play e ru na mar arke la pej bedang ti siar jai kini nang ti na side dengan skamba ya markir la pej nang te yo ina night fury la i bikidan hangte hajram dan pej bang yo ego si so ni apa top gaming aku ni kalau ada revive ni analysis kalau jong i aku bagi tim part live fight kalau ada recall no maksud aku peldu di work tim bayar le de hang ni bagi dan sebagi tim number 9 tim UNF session kalau yo arfrax berlawan kamu di perlong ikan fight ini udah hancur Marway Nova udah Marway hancur hangku nanti kin nun eman tur Marway dan Marway udah ada revive pro jom grup kunjung kalau aku nadin lamlaan berong bola em mana man yo shwan tangan pen sorry kalau smoke no masih di bakalan kamu no namun dari net tu oh no one nak satang kena di salah di balang dari ulah squad dia pi pendap si sendan yang tu kalau lu dalam separate dengan yang jauh nak hangte tidak ada nak jauh ngam very deep in session gini gaya fight yang dan pergi Jawai asal nak no you monkey lah siapa pendap sendan ngatrai dengan yang jauh dan jangan apa frost dan jangan apa timbe ke jugu bitin dan nak jauh monkey lah siapa nak hang tu lah dia hang tu ke oh, nice. Okay, nice. Tambah hang pendap buat marah dan pendap hang tu namun punya kiwai. Apa pendap sendan. Oh, ya pendap manu night fury ya ubah ada. Nok nakaliang Jawai pada. Sampai itu kayaknya umbala film nak keluar video shot kiwai. Kemudian jenggot bitin apa side. Show skill lanak dengan Duffy, show skill apa pendap sendan Duffy. Naya fight bet kada lumang taruh kumju. Ani kan fight kada ka ba ibang tat kana pinap bet yang senpen. Kaya ne bagi ni siya naman bag le fight na lumen ne.
The Nexus in page biang team. Nexus sin. Bayo first kin dina mana. No fear zoru dan tamar way hunting at high don e should back happen ya fight na kali ang jong uru marway. Pat no. Kini may fight yung patch way kini way don ni live team ke balang ya create patch tu mantar kunju denam chat ong pi. Patch way kini team dan center bagilang ya create patch team orang kanang balang ya create patch lu ta. Masa set Unite Fury. Na join Night Fury kami oban nok kat turu ya Night Fury la yor ban rungkan paman support stand up ni adu kawang atrai kala dan jingaram adam kawang dia tidak long open hang tu ya sulu Fred Bodan hadin untuk dan seksi kami oban nok la shanok la banda uniki boy ya uman ki bakla kum lu kum turu kami oban nok asabam jam hang tu kila push na ka tim jong mon kaneng kila insyaallah kawang Miltof kawang hang tu kau di dak iPad kemar kawang Fred la push nama barki sudah long dan nama boleh nak kawang Miltof. Oh nice nagalin bitin. Oh Fred hati udah rasa belum. Oh Fred 1v2 if pendap marway nagalin tunggu Fred. Wow Fred hands off naga team mau kenang. Shout out to the team Fred. Team mau kenang. Joy ulan nok biang Joy rupen ma Joy ru ya VLR ulan pendap season down berhadu frax na lagi joki layo ada ban yo recall per juru yo mau monkey berbidin. Terus live frax na lagi joki marway ada bio hangte ki criminal bari damsa ini balai. Criminal iklam kia cuma menang iklam itu beri ujung ngadon ha iklam itu sudah dulu lagi sama jar na kalian jom i nanti teban ya syong saat kelas tompi uniki kinum turun antara yo kriminal lagi tu nung kriminal setang marway syong kriminal pada 1v2 dah ulah nah baru fras ulah pe bijai nang ni betul mulai tambah kami lagi zon kadang kadang ya jar kuntu hi dan sendiri tim gebedan nang ni hajan dan peswasa kini pada Nova versus team number 6 ke team APE. Ini kalian ni siapa teman benar kalian ni bentar ke sana kalian fight bantai nak win back ya export. V4 ada unang te lakut export layak na side by bokushon ang natin silang bentur kerumah ulang tu layu ibu bingo last white na side of langya OM kipet na mana parai hang te layu ibu bingo ya tu kanya export hang tu nice bingo nice joy first makan dari kriminal hang tu layu ibu bingo lapan knock yung frat lapan dapsi sendal bakalan tak hendak nak tim jangan dengan tim APE kan mam. It's not a joke. Joy Frost nak yang ya Fred 1v2 dengan pe kita hang tei telibang. 1v2. Oi! Joy Frost 1v2 nak alin Joy Frost. Nice Frost. Ngara betul bagaimana kena kan lah yang Joy lah orang Joy pada import tinat kena nak alin Joy Frost ya Fred. Kartu kanya dengan game makin hampir fight mangalatip kita sunat nanti 1v2 wet mat Joy Frost ula pendap season hadu ndu frak nak kalian jugu third party mentak lawan be ya maklai and it was so nice nak kalian team number 9 kay team NF makatun lagi berlai nok lagi fight lagi ka pori ni begitu dan ngem tur mungkin nam yo show ya kajingnya fight itu saya sin Frost nang na amanya mak win biang saya sin kemudian sesin bilang em tu lain pejang ni tip bilang em ban nanti lami sabar Frost kumno pi baklah tu ji sab la debanyo and a good move na kalian apes got 1v1 open iya kasap hang tu katu kanya digal kom kumno bane fight 1v1 you see move jiggle
I wanna jiggle with you. Yeah, jiggle. Apes got ula jiggle with side. Let's try Jonathan. Come last said Joy Frost. Yo, Apes got but then. It was a nice fight na kalingan jong kilu kunju. Anto yung lawan to so Kevin ya ka team jong Yunaf. Kevin udah marway ni kumunte. Wanta marway Kevin. Apes got adu saw frag la yo but 1v1 ula pan isya ka sa jong uhang tenga de itanan siya. Hands off Apes got. We show your talent. Oh. Lihat banyo hi. What a nice need no Apes got. 5 frags na kaliang jong Apes got. Bam. Ta-ta. Bye. Good night. Sleep tight. Enjoy maskuto bye. Ne apsi pa jong yun na. Apes got. That's it. Respect sa kanya. Nakatari not pingi sa naipin. Yung apa lang nibalik yung tupik lawan kita show skill lawan yung pingi surok te hangi te. Ini ki start kiwan le ir ni feed katim kang sam kiwan be wood magi ang kitan hang ni tapi kita tang arno dia wood push jalan lut pi ni ga show skill ru up se ya chwa se fight chwa se pada gitu ini bisa tu ajan tu kita te headset mana open air Uyo ina am kan uklam yo ina kali jong inya snook skill ay show skill ula yo ula net na kali mukan ari sakhndet janyo dan salid ma Sam is alive mari kawang jelen what a nice net no Sam is alive what a nice net Sam Waves got dan stammer way happen ya fight and sun frag la bio atrai happen ya bio palo jong ni happen defense wa what a nice net to gen la push na kali joki mano baklo shwa ban yarap la raklo gen yarap ti klo sha don bok gi mare sha ba sabar ndong show skill lucky shot oh Sam skill ulawan mare na din wood counter who can Ulang tarawai. No, Sam is alive. Nice, Sam. Ibang net kena ka tim Nova kala yung fight nang tena side ng pensin tepan. Kila yung fight man ta hang te ha side but ay ba ko bantay kitik la yung ding. Laban na tim Nova. No, sa sang Ibok marway. Hey Ibok, o sa angon Ibok. But Ox na Team Nova. Oh my God. Are you coming me? Imigo kaya fight. Mas kalap na bigo. Head or grapes. Gaming. Habang recall ko parang John mana bala siya pindap no na kalian juga team Jong YWF. Oh, hair stop gaming de long show ane tu habang recall burbur. Jan balon pois wa maki habang recall burbur ya ki palok jungu. Oh, dah ni saja. Ani DX Ushong Bet Marway Hang to berpendap senam ya kan tim Igo. So sorry tim Igo. Udah DX saja umur nyarap pelong lajong tekan daw hapan Shong bayang ni nam takaban recall selampoi perkat bagat tim Igo kan Hadzan. Selampoi perkat bagat tim na kang sudah Hadzan lu apa yang ni. Mai ini Shong lang mataban ribai ni pelong jong lati kena kata kam dei bau. Ayo manki macam pendap sendan. Sam is alive is coming. They are coming. Kaya may ni nam island ban pendam ni polok jong ni ngin wan mentah. Itu sanet ban. Ni kita nak berlawan Adin, Boban, Haban Yarab Shark, Frost, Juicy lah sadar. Pendam. Ada kelam kia antara anyway. Oh my move, sorry bro.
Aja pendap sisnan 2v1 tinanggalingan jong pil kapan yang fight. Oh, nakalian sambil. Oh, Francis Nadine kilometer ke-8 ban. Ya, Iron. Ayarap no Nadine team monster ya uban hang ni sa 1v2 1v2. Lain 1v3 1v3 Sam is alive DX lagi. Nice shot show skill. Pendap sisnan ya uban nakalian jong show skill. Sige ni Joy Frost lah siya knock menel aduh flags na siling Joy Frost layo nama arun kila dun apa dia nak lihat jong kia hat live flags lah ada pendam nak lihat tim jong kia hagan ni lobby ka jong na bakla ni kum ni don hang kaya jan bantai ron pet wan bankin ini siya bilang abe jai ka tim Joy Frost bakal zone kayo ya ka lobby na ya jong Prestamol team number 15 layo yang lobby ka best fight team Shidos kila Yong Hasan te hang ni king labam jam maki yang ale one bat ngi one ngin krewe di pi one baik la pi not ti itu one tur la pi not la syam jai Hasan ter maram rula big maram rula syam jar hang ni baru la pet jaga surrounding kana no kan lum nang te ka syam jing ndir wala kidio ai center ru ngam da tikana bikin la. Oh, Neo, not Dere. Oh, sorry. Denio, Dere, Ox, boys. Okay, Neo, Okay, sorry, Neo. I thought like you are the Ox, and I thought Ox, the more Ox, thingy, Ox, man. Oh, Fred, we show me giant, take la tour to the more crank. Maybe the zone is yours, but the finishing and the frag, you're mine. Oh, Ira, play with a game of someone going to go and frag no money. Bantu lano ke team monster bola pendap na season dan na try yes out of the lobby. Joy Frost bidangnya fight. More kaneng kelas nyon na ka team EW. Nangira side yan na Joy Frost lano pe Kevin ngan pe kita naman bidangnya fight hang tay Joy bitin sasatang Marway. Badlay ibu dua zumula siya pendam no mar bayanet mano banyo net kan peg ha namar ba uparlok jung uru udan hajan ani sa kanyat yang saya sulai se udah rapi nice pendap ha oh yo kalau bingo yo beaten so sorry bingo beaten wala pandap no yeah people they nice game nakaliang juga team Joy they are very raw but push bah yes na kishu nang ni na magan ila sa knyot bet bat din bat kmat bet Neo DX apa trend yang itu lihat kali itu kan sampai hampir ke hamanya fight. I should still la push. Kimna juga apa? I should still be able to tip. Kimna juga apa? Ina nabar. Oh, nice. I should still do lapan mati na kenapi. Itegi more kanang nang tinasay ki ang mabalay pimiarap yang ila katapi perwan o tulawan la push kawan uniet se numiltaf se don yes kum token nice pendap cisingan numiltaf laban lek do Joshua skill namar yes more kanang you so good nakalian topi you know that things how to do when you push that was really nice ba pinang ban push nakalian topi la shim to PvP mana. And what that was so good, but Fred, kaya kamram jong marway menta berwanya rap ya ke teammates jong one Fred, and right la pem one sa stam pay marway, are kali pay den long pay, la may kali pay de, la bhaban chong kulai bhi, kena na bertu zon like hong kulai wood, rate them long show, Fred.
sa tangan tiar kali udah kamu nang tayar siyo jan yo sa nyo telikit tim ka stage 5 that was so nice na kali to Fred kali ka ba malu mala kamdon mechanic bunch na kada ula syong ini kali Fred that was so nice from you and it's a good thing mapila man yara polo ke jong pi ito kita siar dengan fight berkini lu hang ni dengan fight shoot landslan asya nok na Unio pi yung oxy og na dumene yung mga siya pi ay bok marway ulan sang tu la sak nyot lut bar khoy badmon berkadiang siya ngan pet ang niwang siya nungan pet ngam tip siya ay ngas nu kanja marway tata bye bye good night na polo bitem long pi la sak pendam ni timin chung guru Nio kan itu beli buat MRK bermakru more keneng ya fight do met ram MRK la push na len legit jot mo yo argun na tharai haban push na sak mat khandiat answer lo sotu bu ai bok nang don hadian so way unam la arban shim chance mun chpalai na mario do wan hadian sa shop kut kalapan man bang baw la dan on khazun ne kum do ne zone la yo no ya BASF ante la ri MRK la yo nok yun nan BSF ite kami find number imat kadon hapo deng center kada wi yo ha ini jong tim mon kaneng la yo khandai frak na kale jong ki berpolok jong ki la shan nok no ru iwe tim W kala yo lan haban khwit lo de bar khot wai bok planet hi dala de kum no kum to ai bok pale na tim no wa se ito kami le kan ini siya de gele kai jai tang ban yo final iman khai criminal ula start na ekali barlo mai not today but tomorrow Batman Diang IWQ yo ina M la pet nang ten haban sa IWQ you should do something IWQ ki South League team kebrang sa matah lobby la de stage 6 Anto Unasia ki klami ada damage with open hang tu la mencaban nok kelapan man na kaliang jong ulam selalu kunju okay nice nang magini banilai kai kawang dunit petrung shopo team number 9 team UNF layu nyaw flag tang ips kor mo layu nyaw flags and pe yung taxi la shakman first of all ay ihanteng nice meron no taxi first of all Asya pendam no Iprostomol Ibs Gordon no yung maram apo yung kinikin sa pushakman at kana bosyong sa ayin na madunod ito open criminal asya no Black Sea big crazy guy oh nice big crazy wala no yung Black Sea Orang yang sama way, ya benar na lebih crazy. She sandal marway wala idon marway Julian she po frags na galing tim mo rin kanang layo. Julian very nice. Napila shim. Oh nice. Is the kandat lala mo nok. Mo. Tamba ka tsaka kahaban pet nang ni naman zone kam le shu jumping at haray pihaban mino nang ni din. Yang ni isas na light lagi tim morat kanang tim IW marga tim UNF open ma Julian Marweru unang kawang bait na bait na fight bait yang ni jadi badan do duk nam bom ula kam sup kazon da awan me haban mi na nang tai
Oh, kagak Julian dia. Julian P. Oh, jangan kataru. Hang tu laya fight ini. 4v3. Lamba 3v3. Anok laban man. Yo kriminal langsung mana it's got. Arbut anok Indonesia. Line 3v2. Hang to na kalian duit. Lady Jor Lator. Bala pendap si sendan no. Ya ka team UNF na kalian jong ka team EW are the winner on this last match on the lobby. And that's the way they do it. That's the way they do it. Na kalian jong ka team EW. Congratulations naman ka team EW. Kabalala man siya chicken dinner. Barki frags pa ngayon iba man nga wanan ko ka team wala siyang frag bones ba. Bon ba ki frag kabala siyang penyang ni. Lekay ba nam nasdang. Baro ki team lekay ba. Baro ki team. Pagka team mau rin kanang ru kalayo frag bones ba. Lekay siyang mark kan dia padekat tu kan ngit na kan lekay. Mo. Going all out la IT load bed baro kay pi Joy Frost ma ang bayo adu pra frags marway. But kumju hiru ifred layo best companion layar api porlog but ilru tar layo kan last elimination. Dekat tu porlog ni layo I ka team ka match ka ba itanat si syahad ko tata. Dan nakali nga jonga nga ay ching yaro ya kini ki team bar khod ba kilay la kay ba. The bar mining. Dikatu ka jingilay kay ka ba itanan pahamtah ka ba kutno jonga ni ka tournament ka ba mentah ka sngi ka por kalaya chat nga kwa hiban shim niya. Dikatu perlu ki bay page subha banya like ya channel ka jonga subha se banya like kamde ban shu page like tu juga por share like and subscribe nam ta channel ka jonga ye pi iwe pa iwe na mat baknang bangan na ban shim ya kanang la bangan la ban share bat pin yu ilu de par khot yu nong ele kair kum ju pin yu I bak teams ki jongi kin yo ban yo I pa ba bar khot ken tenga karpat bada kumno subha se subha nakaliang ka jong pi bapin share like and subscribe ya ka channel ka jong nga pangan sokmen hatu katsa pai bangan sokmen hatu katsa kapor kalas lang biang kapor kalamit tadi po shipo je kapor kabang peng ngaling nga jonga tila siya kasing ka final baka di kasing kaban day ka Independence Day guys sa sisin mo ang ba Happy Independence Day in advance na kalian jonga UJDX James in advance ya baru kan mo in advance
Tikatu ki tim ki balai elek kai mana kasngi kalau ba itana si syahdu data bangan kan bunia ngam su dan borshu namar ba menin mir no atia mir se mir no lichi haban tia mir na lenga jonga dengan itskam ba kini ki players kan say elek kai bha la syai kasngi and all the best nam ki tim la syai kasngi bangan sa pha ya ka ayu mantashi phang na ka banta ki ayu na mata ki players ki bajok nasi ki points ki jongki kumju bela syai kasngi an salek khampa ban la pen khrela men la syai kasngi te su pha ben pet pin par khoi mo 6 game na 5 game final mo Archut don darling khoi yes ngan pasyang ta daw nam ong hai pikir pet ber khoi bela syai kasngi lang la ber pen le ar 6 game on ni 4 games ada 4 games kan penilai bet prabaje ada 6 game pendingen penilai bet nri baje man sngi nri baje mumun la la pen dem kam kloi kan kamu mut kespi mo jonga kat sedang san steng hadu nri baje kan mo ka kubor ka basusi na haliang ada sing sya ka ta mo ta chat ong pi na haliang jong pi ki bangan la ban le la syai kasngi na marketing final bahkan nu match ni penilai kan thare dari tang sau match ka biang na ha sau na biang te khndia chwa ma pan banai ki points te sobha na ai jing nam na le jong phi ki long chat Archut Dandor thank you very much sun game na in real game yes interview ya kitu ki bajok man ta yes I will do that but I won't force them la kim kwa ru ban chim ya interview na hak mar jong ni ka man ta hnrei ngin up ya ki to ki train am na mangang pha ya jing yu na ma bikim don friend list ban ngaru ko long na ban TV players then na ka ta ta nam la ala ban chu push le de baro ko ban man ha ka ayu ka jonga kan semua sui ai mo ngamongan persangan ini kan dia top jadi sim break chuan kan dia top mo the high key from the team EW. Ma? Yosngo yang Yosngo bro. Okay, kumda si bun pi ngala ap ya pi nomor hadin jonga tuka chicken dinner ngakwa hiwan kan pi chicken dinner kan tinga kwa yosngo ya jingila kaya jong pi ngai ba pile kaya wa ka center of zone du kam dek ti jong pi ngai mane long de tang ba pi wan push de pi yo lat ha ban cover ya tuka area baro kawai de kan dia chwa ban ya chak mat pa ngakwa ban clear pi de na pi de manu ya tu la ma ka stream mo jonga na ka ban taki pa ba baro ka ki pa pe ya ni live stream mo jonga hidu kumju
Ni na isentia bro. Is jantia na ina kiriat ne na. Em na de na saipung. Oh, na Saipung. Okay. Tento aku beli ship mana? Ki place jom people ka EW pi ai kerteng EW balik pi ai kerteng EW pernah aku aman TPP. Ni kwa ban form bro ya teamwork dong ni badai squad kidai parlok dong ni kwa ban shim beda EW ken. EW. Yeah. Okay, EW. EW ka bomut? Pan full form EW? Elite warrior bro. Elite Warrior. Okay, to thank you very much team EW. Pilawan ile kaina is jantia na du menne am nganang ekran kita di Southwest kita na po Jowai, Gentiles Jowai pada nang tain mo. Kita na po ayu na po Eastern West. Na po kaji area jong kasi jantia jong kita na ni stream mo jonga. And this is the first time that bang snow day na po East Jantia pada mo. Apil ile kai hapo ka stream mo jonga. Kuble shibun nakaliang ka jong pi. The kandiat batay yang kandiat. Pinang markan kasi Malumala bro, Wala malumala. to karena katin jantia jong pi compare kami lai shu batay nga kandiat pada hatu ka strategy ka jong pi halas du pi bali pi ya u ayute ya u itu we marwe hasai jong to tim mo ren kaneng MRK pi yang udah nasai jong pi ya u pim fokus pada pi fokus be gitu samu chakman bali pim le tur be direction dah kali u pada pi alat kelapan bali u bun siat ya pi balai play ka to Em bro, tu te datang panai distraction te yagi enemy ro. okay Ro. nice Namar lada fokus tang UVM. Kalalait lut keputusan jong ni. Takadaw. That was really nice. Ani so tanat si Shapio so kinong page baru khan kata dengan game strategy jong team EW Elite Warriors ka bakila ele kai bha. The Elite Warriors nga kermen balasai ka sini nakaliang jong pi hiru kumju pin ele kai bha balasai ka sini ka final. Bang siyo tu pi kendian nakaliang jong ke Jubilant Divine Esports bangai JDX James ubade na po organization nang ni ngin pen le kai da ka we ni ka top most ini ki overlay ki point table ki na sunang ngin pen le kai la sai ka sini pen I kum tu hani live stream ka jonga te nga hai nga kermen ma pila sai pila prepare ne am te tu yang Kumno bro, kumno. awala sai ka sini pila prepare ne am namar nakaliang ka jongi am ni la pen create tu ka live stream national level tu kum balong ki BGIS ki BMPS kum tu am itu ki point table ki am ni la pen create ba te kan do ni ka jong bakla le se Andre nakaliang jong pi pade pila create ne am ready ne am na minta la sai ka sini Haj bro, haj. are you ready Ila ready. okay Bro. dan nak bata ki supporters ki jong piro part ki bape je pi part tu subhash katin keren sino jong pi se keren se baki Ayo bro. ong nakaliang ka jong pi te shikantin katin sino ka jong pi te ban shout out lem ya ka channel ka jong ala katin ka jong pi to ong Okay. Siap ha? Subscribe lang kani channel yung Ba Jadi. jadi James Awa namo kerchani o ha YouTube channel lang o yo aku chkmat na yo ila yo chimbentalak mentam yi pengku pra cek bro yang na yo aku chkmat teh boleh kubon. ku blai shi bun e pi baki ban ngar ne tu pi am na sungu shade e pi na marbang ne tu pi na trelang bat jong DJ Wanshan ki de samna po jantia hills hi pi nge trelang na po jantia ban po iska hills su na po khasi hills su nge tya baki jantia nge trelang te so tanat ne am kata de ne am mo te ya kan tiulang iwe tengah kermen na kalian jo pi ru kum ju pi ne kai bhai ka final bangin pen banano is no ni ki point ese dar andal adab na kalian jongi bang kermen skam na kalian jo pi rung sha ka final la sha ka singi mo Okay, thank you bro. ang kami pa dengan omes sin pidon ban ai suggestion yang ban le bhala ni na kalian jong angan penbiang ba don na kalian jong pi Ka best bit bro, ka best bit ka stream jong pi ka best bit nadu ka MS ru ka best bit hadu ka to ka asir ru pi off bit ka best ba nang bangin la mo ban improve ka jong ni ka best ba ka stream tip top dan complain bro tip top. Kubla shi bune don ba pengen ngele bhana ni shak mar ju mai kita ki bar khati kubla shi bune ngan pepil kan balai kubla no kor kuye pingan ngai kan du par hi benta kijing la kala shak sin kumjul la pi oru cha final mo baki kubla shi bune pi mo good night pi
Tekato chat playo snow ya kajing keren na kaliang jong ibaki kumu IGL jong ka team EW Elite Warriors ila da biatu yang ide na kasnong is jantian na ikan is jantian na po saipong imagine Malaysia pang interview na po morang kanay menen interview na po morwan menen interview na po Noston menen interview na po Lumopa nata na po Maulay all over Meghalaya are on my stream. They are playing here and it's so nice. Baha ka scream kapag ipalaw na kaliang jong ka Eastern JDX scream kabamot ki team players so kibabun ha kibala ele kai ha ne ka channel ka jonga baga kan pat pade baga ni ka jing pinile kai na kaliang jongi ru kumju nga ai ni ka live stream ru kumju nga ngai ba kan pau bahaya ki samna ke jongi ka pen pau bahaya shu ipalog jong ilaat yang ahani tabang patre na pinila kay wakin na marba kan di kapur haban nang ile kay shwa enang pet kay shwa hang ni mo yan pet shwa iki ba ngahaban penbrai pik samla gidong pen di ka point su ngen penbrahang ni mo yaki point su ngen penbrahang ni amul kli shwa ba mining yaki point su ngen penbrahang ni mo di ba mining na ong yaki point su so haban palem hang ni dekat tu ke games kalau nggak internet menek ladan ka komplain du khandiat wala kata nang yapen baik yaki ke baro khoi bakini nang yapen baik lang lu baro khoi Dito, chat nakaliang jong pi ki badun kam nakaliang jong ala syaga singi pin sapet belada pi yo I ya ki banta ki bakam internet shushu lese pi kwa man pun internet shushu lese ngin nang persyang shushu ban pon I ya ki jing ya le kai Hai Puyo Halo Pak James. Pida na po ka stream mo mantang ala ad ya pi ngakwa penekaran balasay ka singi kala dega final Hai hai. ngala ad lan yu venom lu junga tike tim kolis tim klamwan ni internet bele kai pi minin pi 1v3 mo aklam ya shim interview ya pi minin singi Hai hai. okay to so tanach ka day nang gibapu ni tim no po jante na matashi pang tim Elite Warriors pipide na kum to payo Nah, ada nak mulai Pak James. na mulai hi pila kai ka tim yu minin speak mo ka im to ngaklan Lah MM tim jong Top G. top G mo oh okay to top G Hai hai. pida na na kali jong pi ba payo na mar bangai itala jing la kai jong pi minin ka singi do na mabingi iba hi ko 1v3 na kali jong pi ka pi na si shado ta na kali jong pi do ni na pansiyo hani ka por mo mata ki viewers ki jong akum ju mo Te kapan kong te ngakwa pinang Q seprang mo. Pak James kuleshi te bro. bona kuleshi bona Di sana ngaru yo snap ya bagi yo opportunity mo bagi yo dakai stream jong pi mo kapan kong snap ya. Te sepang tu pi ang ba telis pang tu ba mo tu ba 1v3 menen. Hoi. Katu kan ngabon bi trim ning kasing iba fifi mi don pressure tapi pi ya itu ngam tu shua tu lam kai ga taktik ka jong pi. Lambar along kita tim lagi terus sangat menen kawai long atas ngadi IGL naga ni tim Top G. Top G. Te long mas confidence bi hamar wai long ban clutch ne ban for the team ta I will do anything ta. Yes. That's how the IGL must be, huh? Malaysia. Teng long la dia dengan sacrifice ni dengan sacrifice yang yap lang di
Nga so komik dok tahu don video juga mau komik dok tengok orang kenapa. Pak Syuab leno baliam dok. Kalau mau kalau mau kalau mau serengkai kem tu dia. Nama lah siya anak lang kalau yung bimo tak kalau sampai lan no. Wah, Pernah no. Paling Kalau tak kalau boleh keluar dok. Nilai bakla ka rotation ni rekomendasi ni kong ka itu rekomendasi bandingin drop ka lan drop juga nama Oh. yo ka drop juga tadi kan pengen Oh. chin ka drop kan. Oh, ya. Lại bakla no ka pan landing ki long yang bansing ni on grips tu dah kam jar ni first game balong itu mas second game but third game te kita dia man yo placement point ni kill point mo ngan yo ka yo Oh, ya. Phil hemo ni iPad qualify pat final. Tang bato. Kerteng jumpi kerteng try kum no pada tu share tu lam. Long na em. Teng juga di kit bor lang. Kit bolang jadi pede kuri yo. Ngadi melim long. Meli mum long. Oh, okay tak. Leshi bun fi. Pilih kayak apa? Kan plus bang ni napo mulai ling le bun bah kisam lagi bela kayak ni stream macam mana masuk tenar pasti siya. So basi shout out lem shim tapi ko aman shim clips na video jong aru am shim ni clips na ni po video jong sa share sa share. and I thank you very much kan om no ko aman aku beli kerpang ya kisam na po mulai kumju namar ba mo hani channel pit komentai bakit di dalam ni payu gaming name semua pilih kai bah di channel ka jonga kumju tengah ngasutran kisam na jonga mulai ki ya shim banta bah ni stream ka jonga bang akan men skama por mulai kum kan di bandon ki ban mi ki players ki ban ile kaya national level dakum nuru anyhow di bandon ma ki screen kita ya persian ngali ka jong pi ban shim screen ba kham he ban ngim persian ngali jong ima ngin man ra ki screen mana baru kumju namar ba ngam ngalai pan bet man takilung ki screen ki bala kontak nga na po Assam na po West Bengal Kolkata na state kala phone yang agak penlelang jadi po Mizoram na ir bala ba phone yang agak penlelang tengah ngong I'm sure ki players ki jong are they ready or not if they are ready then we'll go ahead kamu ba dagun ni penyekan lang kay manila kay lang ki pada ki yapan ba penle ki pan yang agak penle ba ka stream ka jong nga I'll try my best naman ba ka tin du nga haban kran lang tapi hi ba nga kran pareng nga kran pareng tak chatni tapi nga umon ka por mo janjar te Basu pentat menu malah tapi kena pareng tak cetani te janjar hap mix lang tapi tengok ong yaki ngong apa ada kemudian keren makasih kan keren pareng kan keren berhendi kan malah ma lasi dan bab ni marah itu tu screen berkunjung mam kemudian ada kalian ngajong pi pada yaki players ngajong pi sorry soal poya tangan ong ba yaki kidon kitim skiba ada kalian ngajong pi long pisalia benda fight benda yang dekat screen macam mana kata bila lekai Jing lek ka jing te ngasmo nama bangi don tang tu man mit teng lek ka bar badai perlok bari tanga betu bad gai ma video singi trailang betu te kalau affect hingi bangim pat yo te aso arut kini ki player jing te kebla tiket na bete te kalau sim jing hi but every team sim jing hi banu team hi kendo long te kunta me long bangi jui lek kai kutu ki wow mot te mashibat long ta jong police hi kame dat kame jong police hi mo ta kame lei Tambah it's a fight pada pihak yang fight pada. Di pihak lekai Islam ni BGMI. Ngate ngalek ka di shop dan PUBG ro ngalek ka te mantah di BGMI tengah stop shop untuk Arsenal system ngalek ka biang dang 1000 try. Oh, taga age ke jong pikat tu pihak lekai na du PUBG season ni pihak lekai PUBG pada macam. PUBG te nado season 6 ni 7 tahi wajib. Oh, okay. Ngite di era season 3 season 4 na. Tunggu lah kam veteran bisa apa ni? Ngate ngala veteran habi. Fitur ngene tu ifingi macam lagi lekai PUBG am itu ka ram kan du ram Fuji ngasu wadan mo Fuji ni 3G 3GB mo ram 3GB ni Fuji kum tahi mo san ba da karet minut per khat pingi ya bat am ya lekai bayo ret minut la khen be bala ula kham te ula kham biang pisah gitu lu namar lo pernah ni lekai tu mo te ngara perkali gini samla mantali ke yo ba device babiang garam ke yo babiang dengan ngi baki di make use bahati yang jing yo jing ni lat klenti baki yo lat bam ni te macam sisan tu ip de lekai pun pan pro hi la pan pro hi handrai ki bal ke bom nari la sai bom nari perkat ni kun tu bi mencuba baki players ke banabar jong India na po India national area kumi jong Jonathan jong scout mencuba mortal ikut tu pingi mencuba ni lekai ni kun tu mencuba tak tahu dong kalau bisa siapa bagi mental lima. Kalau bi mencuba di global tapi kam kaper
Kakiawan lang bay. Kaphe kade. Jika area kishimit India ti India bay kiapan kendu lang bay ting ya kendu bay kata pi kade jing pengi kendu players ke bamanchua. Mentaging la change ka ai location nang ni shalong kom tu tat kendai kendu shun. Kada long ni kam I respect by pisian by long veteran ba ni kita. Tama mentari nang shubi le kai long le tip ban kran ban batai kat bala. Ya la bun ting la klet ngalai sedang ini play i. Dengan persang kan ikan bala ban pan mai ban Still in our heart te long veteran bet yung itema in Hey, our heart you are a veteran. my heart still beat for BGMI here du taruh PUBG. Tama to. Pero you came with veteran you people ma. Thank you very much. Thank you very much. Dahil like ay barang lejo pila episode biang so tubit semua sa persang hiru na Jubilant Divine Esports ng persang banwak player ban represent ya Jubilant Divine Esports organization tu yung kaman banwak player manta nila sing sa ay selection process ini banay bansawan after September trying in kaman ngin le kata te for the best ng lejo pi persang ban trial ng lejo piru sa pani mo ini lekay ngin sa pani lekay ni kumba artayo yang teragat kamatsu ka sponsor ng persang ban sponsor ng ipi tada hadi dala select players they hope for the best mo ngin saya persang ng work mo Ikulo siya muna yung pilawan ka live stream mo dyan nga. Oh, Firo ba James? For me pa dahil pilawang ko muna na live stream dyan nga. Ito ang lamsay. Terus baru share, like, and subscribe ba James? Thank you. Thank you. Bye. Good night mo. Good night. Kulo siya muna yung pipayo to. Good night, Firo ba James? Good night. Teka tu ina yasnyo ni payo ba ila ay jeng keren kandidat dan tena pemulai isa pemulai dan ila kalas i dan ila kam dalai snam sosem tam ila ila kana PUBG no muchwa dan ila sangi na pade pe kini dia ka game spirit ka baki samna ke jongi ju ila kana ka por an iba archutri ila ong by payo big fan nam ta jong piu payo de sotu i dan kedo kasane piru bakit ya ki jeng ila kai jong pin maksutanan lagin pe players ke jong baki dan ya kiu na ka por te tang tuhi na kalian ka jongan sa permalan satang 3 to 4 minutes rangan chim break ni sa permalan sa nagi points ang ni barkan sa pex na nagi points ang ni waro kay mamunu ni kan dula siya kasni bakiti mayu bakkan ni kan dula siya kasni hiru kumju then I break siya kanian sa 5 pan hadin dalayo ngai ki points mo so bandang ay jumu dali jopi I'll see you back. I'll be right back after some time.
So guys, welcome back sa isisin siya ka channel ka jonga namar ba ka jing slam jong ka points what's we a namar ba nakaliang jong iba mining lu idang persang ya ka jing penbit penbiang ya ki points baru khoi te ngani ap sha shipang tang shipang hing sa you know ngan sa pen ino season dan te shwa ban ya chakman kwa ban pani pi bakadon gani ka tournament nakaliang jong kasi Pirates Khasi Pirates tournament kaban pelong ha kani ki tayo ki banwan bat ka prize pool ka ba maki kila pan mangkum tu kalong bar khoi ki bakwa bandrung bat ban join sha kani ka tournament du kitu ki kontak number ki jong ki ba phila ban kontak ki phone ki nak banta ki slot ki jong pi ina mar ba slot long limited nama ki nam shimbun ki slot tu ban padung ki teams te sum ha ban kontak ki ban ngan ngan shim ki ngan sa pan live na bata ni ka games ka jong ki hidu kumju. And then shout out to Khasi Pirates Esports na mata ni tournament na mata man island ngaran sa ni samla ke jongi bani compete mana pun sap e ka por ban na bani sim competition open iya la ka sa ko jongi and kubleshi bun e Khasi Pirates kumju bakala sim kala jit ya ka channel ka jonga JDX James channel na ka banta begini pengen tiu ya kini ki ya kini ki jengi la ka na kalian ka jongi but kumju hiru pinang follow but share like and subscribe ka channel ka jonga hiru kumju akar pada piway baknang ba pila ban yo jing tu company chu ka bai dei ba kita na mengi banang wanang ni sakman and shout out to ba Arshut hoj ba Frankie Talang kamdan sound du mene bantang ala on yang sound na thrai play os ngau na to up kendiat ma na thrai play os ngau ba Frankie sa chupe jang tu play os ngau ne am yang sound sa chisin Thank you Pak Frankie Talang nakabanta ka jeng aktif ka jong pi ha po ka chat ka jong nga sungu ka dei PPD manu ngam datin ha PPD na e Pak Frankie pile kai ne ama ka stream ka jong nga kum jung ka ban tibe pito se kandiat pile kai ne ama ka stream ka jong nga an ai ba in game ka jong pi de no pidon Instagram ru subhaban ai Instagram ka jong pi aku aban shout out nama ta jong pi nama pa pilong aktif ha ka stream ka jong nga ada masungu ya ka e ka pi shimkia ba dere mo nama play rap te ngar ngasungu ba pia pan petlam bat ngaso tanan ada pia comments kumne ba pen i kajing duna ke jongaru te khanang ba ngala ban pen bet ba mo Mano ba kwai la kai ban ngashi phangar ban ya kai shi gamer game ki ba kwa ban la kai tik pom EW legit day prajan shnang bad DJ Wanshan bad day kaju kajaj he is my friend okay EW legit and shout out to EW legit nagato ngathan jong i ba DJ Wanshan i kibala ya lekai bahamo ngaso ba ham iban shout out nakali jong ngaru iki maglaya lekai bahasisa
But I hear you say you'll never fall in love. Mana ba ko ilka ngati aliwan kad bangin ang abi points nga nakasya si gamer game. Shout out na kamanta Pak Frankie talang ka just ka keteng juga in game ngajong game ID ka just Frankie 007. Kan no Pak Frankie just Frankie 007. Just Frankie in small letter. Hope Pak Frankie un pedel ni lah. Yo le sema. Pakali limba da ka phone bhi na. I should never fall in love. Just mana ba ko ay kay taong 111 kloy 111 kloy mentang ng code. Newborn Star Pengrup ngalayos no. Thank you very much Newborn Star Pengrup ya kajing yarap lem kajong phiru kumju. Shout out to ba Newborn Star Pengrup. Te mana ba ko ay kay ba tu ngalaap kolok mana ba ko. Oh, YouTube one rap, sorry. Dan ada YouTube one rap nomor pula on online. Tren yang YouTube one rap ngah tinggi benuk dengan tren pi mun tren. Dan ni Teams kebabiang. I would never fall in love. Hey, just Frankie. Hi, Frankie. Kau boleh shibu na? Hi, hello. Nice. Benar, pilih lagi apa Frankie? Ngade na bernihat. Na bernihan. Are, mentar dan keleng berawe distrik ngayo banyo ya kerana apa kan live ke jonga. Na is dan tiang ngaladap, na is kasih hills ngaladap, na southwest kasih hills ngaladap, na eastern west kasih hills ngaladap, na west kasih hills ngaladap, mentap boy sakat temri boy. Ni. Pi ka tim jong pi ayub tu kata tim jong pi sang aklan. 7 watt. Oh 7 watt, mo nyowat. Chal ya tidi am shashti ma. Chal Ke start nanti dan start nanti. MP pede leader okay ta. Chal live stream boleh sibuk at least mas na pila lang. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Pi orang em try sibet ma. New York ini sana. Ni le mere se la kai bhana wai. First time na tayo. Bueno, first time na kai stream jong ah. Oh, kita kan ini pasang bet. Let's go. Hampir pada yang hidup kata-kata. Sa penyap kong yang awak.
Oh ini ada kagak saya nggak tahu. Yara shotgun, yara UMPs. Arsenal kill ya. Ini I need a weapon. Oh di start lagi nih sih. Kalau lekai Islam tu kan lekai you. Kan ang Islam ni tambah langsung dapat Islam. Ni Argun, one. Watch out! Ni. Show me ang taste ng majay, bet. Reloading! The red team is in the lead. Killing spree for the blue team! Ngaruh na din munta. Dapat dapat dan. To an end. Cover me! Reloading! Ngaruh lang kat udah tu. Yang nampak. Cover me! Yang nampak banyak. Reloading! Down! Cover me! Ni tunjuk yang lalu benar. Jadi. The red team is about to win. Ish! Yo ni buat stem lalu benar kami yo. Red team. Watch out! Ni. Ai. Okey lah ya kita ya. Dah kena buat ya. So. Defeat. Baru tu dia tang mengahis sun finish. Nice day. I'll never love. Apa ni key points vi takada na dum ne nang upsat key points klang 4 point et lade bala point key points klang lagu 5. Yara dang up jadi point kan. Ya bet lang mo. Wah. Use ka ako lagi. Wala point. Hmm?
Poi gitu. Apoy mo. Dan penis mati points mo hendiat mo. Hendian. Ta. Katu ki perlo ki bay page ya channel ka jonga baro ko ki ki players ki bay la kaina du menne te ki la yo ya ka points pantan dengan pen ino nga hangi ha screen te ki tu ki ban sa ya la kai la sha ka sngi kan so ban ready na galinga jong pi we paro ba kini ki de teams ki ban la kai ki la barung sha ka final la sha ka sngi Katim KPE, Ego, Cobrajo, Y, Nova, Kang, Nexus, EWK, but MRK Moran Kanan Kinesia can rung la Shai Kasni Kanile Kai, but UNF, Shisur, Wachidos, YWF, VLR Esport was we Ekini Klam La Banyo and rung la Shai Kasni final. Taru, Kamile, la Kai Ban next game, and congratulations to every players. Newborn sa Pongro, the MRK Nikki Boys, nga up ya result. Okay, newborn play ikatu result nga pelat and the result is on the stream. Result is on the stream. Result on the stream. Katu MRK mo kanang klayo chicken dinner shisin placement point yo kandai jan ka ju bar ka EWK ki yo ju ka placement point han nei ka frags finish na kalayo chicken klayo ato sa finish nice minin kasi la dominance ba ka TV yung tu dominance ba minin kasi ngak lan la dominance ba minin kasi tay banom tu pen no not this one okay talk itu hinga sa ba kiday eta na kalian coba mining hang tu ngalapan EAP di channel ngajong i tu ka organizement i baka kata ngajong i Eastern GDX Tournament 2 overall ranking group B kawan kat tu kita kira points bar khoi congratulations nam teams bar khoi bargan pun kun sinan yang stream ngajong sashi sen part and pay pi pala ke page baro kuble shibun ai gedong page gedong like ba gedong share bro kumju but semua haban like share and subscribe ya kan channel ngajong sashi sen love you all na kabanta ka jingkulut na sing machong pi bat ya gitu ki share like and subscribe kum juga na shout out ya pin naga por sha ka por ka bapila ka shan nga na mata ni channel ka jonga bat ka por la biang ni len ashla ki hingsam ba ina pan slam shu ya ka por hidu ila diru kum ju te kuleshibun ngan pen good night ini stream ka mata